beba pesa funya buku jem yango pomba onhu ana mframa asta na mframa na ebolo na asase woso kwa no je yiniti omisi mose de pautao papa we yetu bi shiano wa kona ko shiano anabe obeko fieno obe ifuna ba hono ojabi bedi wanim ojabi bedi wanim ojabi bedi wanim eniama bi wabushemu a ehia se eradija ye adwuma ebusua bi wo ha wonye yemputi muani ofili okay but wunni hwe wo yo okay nti obi tumi ka se yebusua de ye wonipa ye nisika meme no ya adwene ohia bi ada wabusua mu no me juja twum ebushemu a ehia se eradija ye adwuma ebusua bi wo ha onye yemputi muani ofili okay but wunni hwe wo yo okay nti obi tumi ka se yebusua de ye wonipa ye nisika meme no ya adwene ohia bi ada wabusua mu no me juja twum My name is Asem Yeboah. Metie Odi-Ahenkan. Oye abuabu boga. Oye boga. Wabo, Odi-Ahenkan Kwame Yeboah. Aje pana na onumbremu. Wala. Isumo, Eriemo, Eyefitafe. Isumo, Eriemo, Eyefitafe, Tutubeche. Isumo, Eriemo, Eyefitafe. Isumo, Eriemo, Eyefitafe. Isumo, Eriemo, Eyefitafe, Tutubeche. Isumo, Eriemo, Eyefitafe. Wabo, Odi-Ahenkan Kwame Yeboah. Aje pana na onumbremu. Wala. Yebesiesie anopa no ntia kopema no ntia bia gye she no nso kopem no nwotwe de achenkwa na majimadwa mi twam smooth mi de tumadu ni sabato ni sadade ni sapo de anase shatawale ajimiti wo biase afanani na eba etinsuo bedunjo akoto yensuo bedunjo akoto yensuo bedunjo sibi buaso de kaeba la subuti pupu na wutani wuti koko no ya bo ye sentia mwa ya bro kwame ko me yama wojo nyene nti oluma mu nyina kan me pese me hu ade a amwonye 91 years 91 years nanti koba hu 91 years me yakwadofo one ya se ya so pa fi ya se me wo banki fu be sa ha ne bi afesuso adwo obia ka se manya yeboa emaye exercise na me pepa na me ho fe ye it was not the money exercise aho ne kan amahe ne pa na me grandma plan thing. The Zambian government bishop sold the copper mines
in northern Zambia to an outside consortium for $25 million. The copper mines for $25 million because they couldn't manage to keep them. The company that came in and took over the Zambian copper mines in 3 months made a profit of $75 million. They did not pay the Zambian government upfront in cash for the mines. They were going to pay them over a period of time. Here we have this company that has an understanding of how things work, raised the money at the government's expense, took money that the company should have, the government should have been making, and gave it back to the government and said, we paid our debt in full, and give them now 0.006% of the proceeds of copper mining. When right outside the door there's people in poverty, people in not eating, people ignorant, people dying, high levels of AIDS, and what's the deal? Churches are full, people are praising God, Africans pray all night. Prayer is not in the success equation. Prayer is in the revelation equation. Decision making is in the success equation. You have to make a decision and be sound. We have to be disciplined and make sure we go and get what God has called us to get. You can be full of the Holy Ghost, but you can still be ignorant. But as for me and my house, I will get understanding. I will get understanding. I will get understanding. It's time now for us to rise up and be counted. This year, the country of Ghana turns 50. Ghana was born the same year we were born, in 1957. Ghana and South Korea had their independence dates on the same day, the same year. But look where South Korea is. South Korea is by nature not a Christian nation. South Korea by nature are Buddhists. China, which is the next large world economy, they have stated that in the next 10 years, 20% of the Chinese people will be multimillionaires. That means almost 450 million Chinese will be millionaires. They are not Christians, they are Buddhists. The Japanese are Shintoists. Those in Indonesia and Malaysia are Muslims. It's not about praising God and hallelujah and a great thank you, Jesus. It's about possessing an understanding as to how things work. Within the elder Emmanuel Pesimiriku, Odi-Ahenkan Yeboah, Mitiena Bibiara, Mitiena, Munyansa, Nimdie, or Patukasa. Odi, Miameba, Odi-Ahenkan, Trade Ampon, Oislau, or Mount Chelso, Nayakese, which obey Kesipa, Odi, or Femi, elder Emmanuel Pesimiriku. Within the elder Emmanuel Pesimiriku, Odi-Ahenkan Yeboah, Mitiena Bibiara, Mitiena, Munyansa, Nimdie, or Patukasa. Odi, Miameba, Odi-Ahenkan, Trade Ampon, Oislau, or Mount Chelso, Nayakese, which obey Kesipa, Odi, or Femi, elder Emmanuel Pesimiriku. Onyankopon de mframa aye na bofo nti sana mframa ebo nyina abofo nam ewade ma na abofo nkokom wokoma se wiye di bi hye bebi a mframa ebo embo wura hokoyi wade ma amen Achinkwana na wanu brebu ni Achinkwana na wanu brebu ni Odi-Ahenkan Kwame Yeboah wajinedwa ojijem medasio bima wunyina chi ahaya Ahenkan 93.3 FM Ghana's best Eastern FM radio, just a Bloomington radio station. And none of your Bobby Apa. Now, more to say, you will get you when you Christ or Divis Bibia Boko. And the Papa be Asachi Yabim. Your boss soon, your boss, I say, well, we are my boss. And they were ma and kwa ediwi emu afrisane. This is the voice of Ghana's international killer Bobonia, the original Bozegi man. Tight production, Kwaku and Inquisi,
Wadum. Programs host, Kum News reader, Kum News gathering mind. That's right. The best in the East. DJ on duty, DJ Nelson. DJ Nelson. We are live on social media, handling and the technician. Billy the man. New king on the block. Hallelujah. Billy is in charge of the technical department of the Odi Media Networks. Fully supported by the new king, the Wonder King. Akukwaso this year Kwame Asante. Billy Achenkwana. Odi-Ahenkan Kwame Yeboah. Empire Ebedja. Aba. That's you. Achimabo, the best in the East. Middle Eastern region now, I just tune it to 93.3. You get a music, you get the news, you get confirmation, and the constituency. Mami. Ada mas on crosso. Vivi abon ko akade.
Katachie. Odi-Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Shaba. Hey. Kromaya, the mami radio near, radio papa. Ayabo zigi. One to four. Takrase. Akwatia. Ana. Manso. Asubwa. Eni ababuru samso. Aja wajo. Pankra neme. Nifie ni. Simba. What's this summit dini? First real friends and near fair abozegi. Christo G yedi Odi-Ahenkan 93.3 FM. No doubt. When ni kasafidia ajidina etuntim wa poma champa. Ya bajuma 24/7. Midini achenkwana na minum promo. Jumadini di adidan. Asemi edika. Nipa mioni ni edi jumadie uchame. Baku de oye presenter kum producer. Media from it obedi. Me bana ben. Ni me be hwe gum se yo. Nanse ezuo toto. Ewiema yududududu. Efuye na sase efu. Enoba no be fe. Let us make good use of the rains that are here with us. Asem di kan dwumade bia kwaso Ahenkan 93.3 FM. Memini da bia anopa no nso kopa no pa no ndu. Trimu police enwoma ba ku mienu miensa bia yese yatwe mpanifo adwen ba so no. Ene de yese yen adehia ye wo pomu ha so. Ye be ya de aboa na puntu aba no. Eno ane ayo. Enu ntine mpanifo da sa adwuma ku ya no. Odi media networks. Ehihye adwumadie se memini da bia ansana besi kwanse wu kwafuma kwate hasuo no na watie asemi dika asembi wo ana ne kadin nanso asembi aba yemfa akuma ananse sekan na adwa yede yanu ya na eka meboa na mami radio ni radio papa abuzi sister fia yugum ni anko aha ama market mani logozi eje nyina wa na na bu beche mo market anyum no de DJ babo esansa kwakwa nim kusibu adu so akrado Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ma akrado taxi driver samo na yamamu nyina che akwati amanso agroso su babra na sikoto komcha ofo asia yire bi aduasa achim dan nyina se abrase bontodi ase atuntumram ye bieni ahimbe na mfam nko menim go piamu asuadura wisa achiase anamase asubua asante mai biri ndi Odi-Ahenkan Kwame Yeboah mabana ahabe say de uye obi a wutie na uye driver yimi mai pam na mabai medomo akosi wom. This is coming from the camp of Nyame Chiame.
Minyame, Seminya wana mama me. Manya badia mama, my baby chrome. Kedia poe, Semitri wana mitro time. Mitru, Eshadai, Una woman, minya me pe. Ah, Onufwe, Kofia Gimpane, Gimpana Ninja. Adi Biarani wa minyo. Volume. Senia Beya Meso Weni. Medowa Kosi Wum. Medowa Kosi Miwunda. Medowa Kosi Wum. Medowa Kosi Miwunda. Nyame. Papa. Kamia Sanje. Minyame. Seminya wana mama me. Jendian boy. Cemetery wana mitro time. Obutai. Eshadai. Una woman minya me pe. Warm up. Onufwe. Semenya wana kamewu. Adi biara ni wa mi yo. Sania baya meso weni. Mendo wako si wawum. Mendo wako si miwuda. Mendo wako si wawum. Mendo wako si miwuda. Amen. Papa. You alone are my God and my shield. You are my guide and my shield. You alone are my song and my shield. Soba. You alone are my heart and my desire. Kiba. You alone are my God and my King. Nothing I wouldn't do just to please you, oh Papa. I will love you till I die. I will love you till I die, oh. I will love you till I die. I will love you till I die, oh Papa. Papa. Minyame, metu chuma maoda. Metu maoda. Minyame, mebo me sama maunko. Mebo maunko. Unyami muda. Hiba. Unimi wo. Sebe. Emmanuel, Onyami, Nimi, Newo. See, Asem di Kejuma dear Yasha no pay. This is coming from the camp of Nyaminyansa. I say Medo Radia Kwasimi with them. Medo Christo Akwasimi with them. And not Tomlin and Humo bro and what did Pabadu Babiadu. Say nay yet to me corner to me ba. See to me and Sana and Sakwa Noa. So much tea mu afru Sania. And ye modern bo and ye yan zambi. And yan wordin be a yabuan who grab a book from her. And ye Christo no more bonti and ye that's your crowd as a form. Christo had was it. That was yan Sanda. And Kwan Wuchiche went Kayamo. Each and every weekend, people go for funerals, people go and weep, people go and cry. People are suffering on hospital beds, but just by His grace and mercies, we are alive and kicking. Just by His grace and mercies. Papa, Minyami, Seminya wana mama me. Kenya poe, Cemetery wana mitro time. Indiana Yabajasim. Una woman many a mepe. Adufue. Semenya wana kamewu. Adi biarani wa minyo. Nonso abo apanwisima aduanan baako Odi-Ahenkan 93.3 FM achenkwana na menum bremu Odi-Ahenkan Kwame Yeboah and Maji Adwai. We are transmitting live from the studios of Afrakuma Studios and yetia wote ene ewo wiem kam efiefie miamia nyina tawaso na tie empatam nsam we nya manyosam we ayesede be ya yenso yepomu ha ebetimi atumpon yade adesadia ato na ya Safmafo senior advisor to the president anim say ya pane chew awo Yesu Kristo dim say ade bi obetimi ayeka bibia gu nana
adodankwa Akufo-Addo asum na waye akwanya ade ba odan no yesra nada nana ye kura ukotodwem kagu nana adodankwa Akufo-Addo asum ezan say hwa empanifu a abaya amanyosam na wakɔ wanim na wadidi bia mu odu na afa na akɔno a yentimi nka anyi akyenkwa de hye nana ya safmafo ensi nkyɛn wabobra na no bi ka sa omobra woboa wabobra nanso akwa wudu a yede ba unchi etan rough nana anya say ye tuka ye tratrotrom ye fire lacha say ye ba ye nchia ade a eya adwendwen kase ye suen ane sabimpradiasa akwan a atete se kontebe aye nam so ade ba no kura nie momeyen kan kure ansani na ye de ye tira ye ye ama futufuo pani a woga na wonu otu ye man panifo efi ye ankase adiem wayo bimpon kentinka otope nana ya osafumafo akura no pa wu matiaw yenim se green Ghana nti wo pomu ha waba wunchi yenim se owura atakra ye nti anye dan baba waba na wo te ye ne yesraw afutuo bi a wodi mana na Akufo-Addo odi bu oman sa bohwrema kasam de gu na sum se unchi kwani nyo unchi kwani nye ya ba ye njia na dani ebrabo na dani esu akwan ba enkuna sanwotwe ena timi be pia dan de kwa wisa koso adu kwa chiase ni nyina nwenese na nsen dia contractor sha ase fitia santima ekodo aprokumasi de dampro ngwa twaso amai adikota atata so nyenzo akade aka etian kama kwantafo osu ofo sha yire bifo kam adan kwantafo ze ye dio efi odan eboma kwa asinfo su huo tinana ya safmafo yesrew eya nwaho a de se ya de hyekonkron wo ban Ghana mampani pemu nankasa asemi edika eti yaka I'm my song and my shield. You alone are my heart and my desire. You alone are my God and my King. There is nothing I wouldn't do just to please you, oh Papa. I will love you till I die. I will love you till I die, oh. I will love you till I die. I will love you till I die, oh Papa. Metu chuma mawuda. Metu mawuda. Me sama mawunkwa. Unyami muda. Unimi wo. Medasyo. Unyami mu. Medasyo Kwame Asante. Unimi wo. Akokwa so deshe. Ima. Akwaiwa. Unyami nimi ne wo. Okay, take me to Modern Boy by K.O.B. My teacher for this morning is the great Blah Nursing. Blah Nursing, Modern Boy. Investigation. Very beautiful. And when you're for ma, Padania before. We hear with your war. Compare one. Yes, you are the four. Yeah. That's right. And when you have one man, I don't need the four. What tell you no? Shahon come. We hear to me and Chichiri. When do me a better? Yes, you are the four. To me, Madimba Madimba, Mehusa and Yadro, I am Madimba.
me who say you know, I am one in more. Me who say you know, I am one in more. Me who say you know, I am Madimba. Me who say you know, I am Madimba. That's the seeker, and you drew Madimba. That's my seeker, and you drew Madimba. And then you Japan seeker, and you drew Madimba. Asem waje seeker, and you drew. Any baby to I do see now, Mama. Who come crobbies in important biswa? Sadium pen for bomb homading. I call a pring on my comunchino. So Batana come with the way your politics. Politics near Yana Amano, a young crowd there. I am not Jabium Copri Gabi. Omi a crapping for. Osina Obano, a yawode. Obano, a yawode. Omano, a bago for there. And Puntone, a bar, a bambaco for. A nipa bit me rising, Edum Pampers Wobby. None would have figured was the baby. Ni would have finished. And so you come man from close to it. So, because when a year wait. Yeah, dear. Bogara Shin. Bibia na bayo na bay. Yan so dia ni bet my. Na ba mu panu for no so kan obi. Mo kwa makwa jimu V8. Mo ba e kwan nya kura mo nte. Eye kese bi ba de hweka so mo de ba. Busa wo se efiti asaman kase eba ba bedu achimi da krom a company ban na yetime bia wo yepom ha efa nipa ba 200 kula busa ho ni nkan kire wo amanfo na me yekokrom tisu so ba ya defo ba ya brimpon abaya nintini asami edika awase ka no insult no attack speak to the issues media dia bia me dense mnantani maba wo yepom ha no won benya bibi normal den normal yo krono to bete ensamoni so bete amuwa dia wo hum begane because abrante woni adwuma bia ya woni tipimpima na ono apedi obedie na so kwa gotunifo do obesi aka na adwan che no waso be hye waso ebe hye emrante bu onso asabi mpradua sami kao adwini mu asi inti sikaduro malam rituals he wo pesa udi ya me kam watiase ewo ahenkan 93.3 FM so asemi di kan so say enya duro na yeden modembo enya duro eya modembo na mi who say enya duro eya modembo mi who say enya duro eya modembo mi who say enya duro modembo mi who say enya duro eya modembo radio papa afunzike ehu enyafo ama wadani adefo me can we ohia pa ya wo ya tu ekobi awe abobu kroma baye yesi adefo eya aduma ko tie me hu enyafo ama wadani adefo eya modi mbokeke Sophobia Soundcom, oh, here to me and Trevo. Yes, I have before Pam Panam. I am Madimbo. Hallelujah. Hey, Didi. Namusa and Yadro. I am Madimbo. Namusa and Yadro. I am Madimba. I am Madimba. I am Madimba. I am Madimba. Cantanka Sika baby. That's my Sika. Japan Sika. Asem waje Dr. Isaac Sika baby enya duro modembo Emmanuel Kusisike enya duro modembo
Adwempa sike. You can be what you wanna be. Adwempa kwanzi anyaduro modembo. If you want, Mama nchia madwuma efo. you can be. The general manager of Odi-Ahenkan 93.3 FM. My brother and friend. Selfless man. Amisha Bebre. Mr. Otuo Echampo, aka the great Apuzo. You are the man. One member will say Ampa. Thank you for your support. Thank you for your nice administration here at Odi-Ahenkan. Amisha Wate. Yamima Yankwa. At the power you need. Amisha program said. Kwaku Nkrumah Freakers. Kwaku and Nkrumah Freakers. Host of the drive time on Odi-Ahenkan Drive. Kwaba Drive. Jacob. Eto. Madembo. And to you, the deputy program said, Nelson Osu, aka Black Nelson, who is the DJ for this morning show on Odi-Ahenkan 93.3. Nyamishamu Bebre. To the news editor, who was beaten yesterday by a beautiful, nice thief. Kramfobi Ababuye news editor, Enyeze, Enranajo. Ye free order number 9 na abo ahomache 12 o'clock. Ye free hospital na bobe ahomache kronfo nyamia dom abrante bu ababu kro de fe no poison wo boy ma ye duedue ma kwachi kronfo ese kwan Ozana womoneze Ozana ye bidim ni biankasa ene aventure no uhu na no a ahon fine. Odi-Ahenkan FM news editor Enra Najo wa pan adwuma eja ototo no nyoma sra bia no penso beba adwuma akromfo yo mhwehwimfo yi ba ko ni bompu ni mpu awo ni mfikyire tama ba hwehwi fom kum papa na ni so fom ba ko a wo gye no uku ga na hwe aba hwe nso sabe brother san ho ofe titini na ho nyina aba hwe di su tietie ma wodwu fom ro di fom ro ni wo ba kurum baba amane na brantia friend no poison was a kai uwa nyu obia monam papa na ni to say Odi-Ahenkan FM vo adwuma mu yei news editor information one phone so na wo je am say fi ahun tingura anadwuma be 9:30 time ho chon hu gungura nim awurade say kronfo no de trick na ba kro no kokro no mo atade ye say atade ne hye uso ni mu po be che no to a shane boxer acheche no na ne hwe abu na nim eche akusie hwe a ene odi tangura mu ho ena poison no kikiri ene kwan so ni mu woni ye de ne koma posifo akwaje wanyifo bia akronfo no do poison se mumye nko ho ni enfre number no ko ya ye frɛ number ya fu in that way papa kronfo sana atie na ja ye ma ya de so na police station do ne da number 1 posifo ase number 9 ye damase papa ye ba ma anye koka mo chia kwande na show tom se ene ye nsa amra ne nto aso na ye de ne ba court na court wa kire se god na ha obi kura no fo a utimi tetanu pa na sum tama ba hwe okum asoya o chifili afam wadane adefo esu hiamu pa ya wo na arawu sam se kronfo no woto kube o na me bai me mai ese data akwa suwa kube a de ba ha ye to ni nyina manesa na se afiaso wota na ni so sa na tatata se no ohu ni pa ko ti na ni so ba na hu no se au nti wo na udi kube ba na ye to kube na waza bu mi sare wa chi before au na ya reho we fia mbofo ana no de what me kam nyano abobrim sakromfo mo nda ti wedie wa bidim na nkasa wajibi agu ni widim so be ready adwuma we are welcome tataw edewo eso enti anyom
ye chi kronfo no ede ne ma posifo no ye di ba no na MOJ local praise say na fia edi nasa pam pam kiba kronfo watch you Mr. Samuel Appiaje aya wahinia Ochami kwasi yao aya ochami Samuel Ata aya Unity Committee cha Embarvo fi Krobenso Etian Kaman Kwanta Camp wa Promantam ha Panifo se pani trefie masefo anfo na pani su trefie man kwadawe nanka yebu nanka wefo abuso baba odi afra pani bonin wo shaka kipioto injom sisa de tankman fo abom de tankman kanta campo tanya mutwa ana samu nyahwe ani ye de agma sham sa ma toto papa so empanfo that's one gaza tiri hu a ye yiwe bone ya tete abetian so na ne cha ne ya chen Edi sabri empanfo eduoma sam aba abatu anim etian kama camp school bi owa ya to na jeje mu ama school nu se yesio se ye ni dan yo se anwe ni sio se bebu aguo se di ma wifuo se ye chese aye se ngongunan ti empanfo ezo matutu am cha aba chima boabo Ahenkan 93.3 FM Wamso pasma ka twetwe dia mponkrama no aka chamframa no mi se promantama dia so paso kan se mpanfo aso tea agya wo dia ba the best radio station in the east Ahenkan 93.3 FM mpanfo aba mame no momo nkobai na cha me momo akwa ba enua ode hye ba cha me na pombo ko de nyaminti yete ase pato cha me kwasi yawni me pacha na cha me udindi kwasi yaw me pacho you nana cha me ni wona minti bido yo me nana ya de meto no ode asi yaba pacho ba na bema oyoba bema ne do to oba pacho you oni bede papa be mic no gakrama me thank you that's it iti de na udindi kwasi yaw yo edi na nkase de kwasi ya kwasi ya na dudu na kwasi ya me nana ne di asi yaba okay eti edi kwasi ya ono obia aja atumi santi ya framia saa so na me de so na bidin na nkasa de kwasi ya tinka ehwemu pa de din de kwasi ya sa ne amanfo ntumi nka ya ana ma ne yaw sa ana so aja atumi sa oyale sa Arachawe you majeso mo mi da se pacho eye Samuel Appiaje eye ohin enua bema owura Samuel Appiaje mpacho menie na pon boko de awurade adom wo ye bema tuntum pa o sanetie na nanso ye tuntum sana mpacho sana na se busuom no mu de mo mbede mo ye tum mo ye bibifo ma anukure mo Atiankama kanta camp anase he Atiankama camp okay ohin awati akonwa so okrom ho yes ni nua no mpacho you ohin ni din de sen mpacho de nana anane nana ho ye de nyame adom mo be na bibia da din basa bia ni fie da bida tinana sabe by this time what na so otie de na de hye beka yes sir me da se ho anora Samuel Ata Unity Committee Chairman Obani Ata emwakwa ba yenua menua na onimu odupa o Obani Ata na bibia kama de yankopo adom de nyame ase na committee adom ano so mo ye nipa be sen ye 5 mo ye num mo na ye de o man mpuntu ahye mo nsa se mo hwe ntoto nyoma ena nyoma ya age mo nsam sa pepepe ne nemba kansam yo wudi aja kwa ye nya okwa na chame o haide ena mi fancy chame so chame ahade aboko Ahenkan 93.3 FM so ena mabai jumade ni din de asemi adika asambe na muzu se dikantia modi atoa ya ha se ye nyina mfi anu ntum ne yanka be mu amu yo bemeba odehia ba Ahenkan edika no eda wase ebo mpai se yankopo ma udumadi a wudi da bakrodua mu yaminto supengu so bichia nana mo otosumienu Atiankama odikro ahen nana
Yamishra o baby bia wo. Ene de yebedu ahenkan ha. Yo mi koma Asem so no. Eye Odi-Ahenkan ma camp ya yewo yi. Ya ha pa ne ye kwan. Ekwan ne ye mienu. Baako ewura ekra kase ebesi bora ebesi achiman so ana baako so ebesi Odi-Ahenkan ma kwanta da se wo ba man so no na ekwan no ne etia no ahwefo no ase kwan no tipa etu ahwea etimi no okoa na chese yesisi wo na omo aba na eja ubibi ni kokua na okotokro enkasro na se ubibi nye kokua dia okotokro dia bakasro ha ya bosu a ayabantu fufuo papa bia ya fa no ededa ko ya memfa okransie ekwan ya ho short minute abredi ni du sendomes na wafrim papa bi so afrimu sa nipa baye enan a yasie wo baye afi ba ko ne famu enam ya kwan ho ye ka ye ka ba bi esia nesi ha ya papa pa yie afi ya dani ya ni ba ha so a na cha se mansu ekwan ye ba ekrakase ne bodai ye ba fa ne sara omo ba dudu so amaye etipa fu esu etuomani asisa kwan so a cha se eno so edi 20 ni na ye me ya ne se ye kwan no ede kro ni fifin eti eho ne moa se na brofo no ye kwatese no eti tipe ba na ayi chance da no bi obi kura ho a na ekopra no ye ka eja ye ka nkosiaga yo ye ba ne dan ye ko commander ba bibia ho chemi kwasi ya tia ya mi chiro pa ye ne transi ye fa adwen se sana ba dia ekwan no kakra mo ba ma ekroman no amode be bobo anu amanya sika na mo da ye amo dani yenu mutie ne pa ye nji ton na mom ye didi sika kakra ye chance dan no ye de ba ekro ni ye fasidi sino so no edu ba bia ya se ye ntua ayebo achibidin ana se enkwala ni empanifo te kwa no kwa na hwi na chese omumu ye se ye de ye ka nkwa okaka ahwefo na asem ye ka cho no se oman soma ye se ye mede kura eya yero ho se man ye pa eti ye tutu ya no ye huwe hwana oba ka ya asem amaya adi Odi-Ahenkan station kwani station a si ekosufra wa amba abaje so eti da no 3 days and 4 days ya me chade na Odi-Ahenkan kwala mienu be pie ho bema mo ti sane ase ho ye ede ne ha mo ya se ya ha de bebre hwe ya kwan mo be hwe mo atache amode abedu ha echichafo ba omo ba hohoro mo ho okuro mansa na mo akosuku ekwane nye neto so ye mianu suku dane ye 3 classrooms ana class 1 and 2 3 and 4 5 and 6 amusha damba sa dan mi ensanum tobo a nana chame akra usi suku dane adankra he mpacho mi ensan ena suku enipa class na ahene kom mpacho si class 6 class 1 and 2 okay awa bakum P1 ni P2 for bakum pacho you pacho blog na ya boss kama blog dan papa bi pa mo ena class 3 and 4 for nso awa bakum tede class me ni bi kambom me na mesew na teacher for ni choma de odan bakum me na mesew ene Ghana papa ye ewo kroben so Odi-Ahenkan ma camp mo MP di sen onabo Kwame Aboaje aka Oluwa mo DC so di sen Alex Inkum okay na mpanfo yi sabi asema mo kan omunim me pa cho you omunim pa na omo ba nan aba school mo ba se de school ni bobre ne tibia etie me pa cho you na asemban ena o maka kire mo yo abra amoba no
wawa no tuahyɛ etu mmiri bia na ekodu sɛ election time asɛm a yɛbɛka ma otirima ayɛ ɔdɛ no yɛbɛka kyerɛ na yɛka kyerɛ tɔ mo ka bi kyerɛ mo kyerɛ yɛ paa nana cha me fa hɔ unity committee chairman me ba cho tiefo mo nwane en live e wo Facebook nana wa hu mo hwɛ TV ne bon mo krom no mo krom kwan no mo krom kwan ne da ba TV so ha no ma mo hwɛ Facebook live no asama na me gusu American say ya ye wo pom ha fitie tiankma kwanta ba ye tira ye nana ya asaf mafo ono no ye futufuo kese e de magana mampani the senior advisor to the president akwa wodo ye de nam so ba ninchi ebi na yeyi yenka so onfa ne botom skameye nimo musere ne yese ne say influencer owo na se de obema mampani no omomodin bia se ekwan ombehe no maye unity committee chairman de na na chairman kan enokre beba cho ye nokre pa obuani ani die mo school dan no MP ani DC omatimi abehwe beba cho obai wa ba behwe okay osman krofo be 2 years ni yebeto assembly election abano no obai se obesi KG 1 and 2 that's right oluwa do obesi na dambre na ye wo contract bi ebebobo ntaibo dan a o ye adwuma no eno na owo enti na okoye no eno na KG 1 and 2 fo akum school obai no wose ba bia ntaibo dan ni sin ehwo na obesi school dan me wa cho school no so na da we na me pa cho no amma mo we Facebook live no this is Ahenkan seeing is believing ya mo etimu nkasem nyame mpengu say ye betwa asem de ato pani bi so si ye pena mu gwasa na si ye pede ye mna ndi afi ne ye bo ye bra enti school dan ni pa cho school dan ni dia omo komni ani aboabofo mo islegon aboabofo mo islegon school dan wo but enka hia paint okay ti MC ana MP ba on ekosi say chairman no che obesi KG 1 and 2 aboyen enti yenta abodan na nkwala no kom school no yentutu because ehon na obesi dynasty na asase so ebi wo ho okay anka se wosi na nanso ka asase wo ho ebi wo ho ye kire ho no wo se ekwan ho odena no wo pese wosi dan no okay no ye bubu nta abodan no 2 years ni wo bato assembly election papa wosi ye to abani wie pe ono ano no yes ya me yon ka say e ko mani mu no hu ina afu adan ni na ehun na afu no committee chairman mo ti kro mo ye den eja woba say woba ye nti ye do ho wie ano ano no adwuma enko so na say emu na afu ye dan na afu committee chairman ha mu difo me kasi woni plane mu difo ejan say hwe edan no we start year abedu lentil inti se da be edan na ho de kura so nte no e wo se da bia mu si da wuro so na mu jam dan ho da na wo ye sako na obi o say hey kromafo no so aboa edan ma na kanwuram me boa na eja ya do ho abre ense enfie biani enfie mienu 2 years ni ko eyi ko bisa o ni wadu biase o ma do ho enfie be nwotwe iti edan na kanwuram ni ntina ma ba ha no enu nti ena ya ba enye no nko edan na kanwuram se na ye wo ye nta aboden o mu kom dada that's right na mo abubu agu mo si mo besi ama that's right na mo mbesi na ye hu ekwan ya wo pede timi ba cho enfie mienu no mabo MP edan mabo DC edan na sambe no mo ka kire mo ya bo mo dan ena mo sisen MP ye to abani wie no o so man 2 weeks oba be o me 2 weeks oba besi edan no ya hwe ni mama me ma kọ nyimpana na odi anim a wo si dan no Francis Jan ono si dan o si sika bi a wo twen emai nti sika no o twen free ne de tiso no ankasa okay contractor ne ka sa kire e na wo kọ MC DC won so DC no share 2 weeks okay oba ba be okay nti otu nkrofo ba enu 1 year na chi na mebisa contractor na o kan we kire na blog na a petty form ho ne da wodi ye adwuma no wogu yi na woja ho no na school fu no wo bue school na wo ba ye na teacher fu no school fu no ye ba bi nyina na teacher fu no ma school nkwala no eyi na wodi kogu akire se ne be ya anim ho no ba blog no munyi gu ba bi a petty o ma to a petty ho na wogu yi no nwan contractor no ma wogu yi no wan sesa contractor na odi no nkrofo ebegu yi nti teacher fu no so no mo mama school fu no yi fi anim edi call akiri kakra senior be wo dan dada na Gold Coast time dan na wo kom no ehun botuma da ho momo dan ba ko school dan na esi won Gold Coast breso na esi mpacho an na musi dan ye
ɛna bɛpem na ahoɔden wɔ mu saa no na chairman deɛ me nso meka ɛde asi mu anim ne sɛ yɛnya DC wɔ ahoma ne so baadeɛ baako a Ghanafoɔ yɛdi fɔ paa ne sɛ aban deɛ nhwɛ so yi hwɛ ɔmo abɔmmɔden pagya dana bɛdu lentil me dan me kacha du biasefoɔ Chadu biase Ahenkan FM yɛkɔtwɔm 15 bags of cement na ɔmo de atoa clinic ɔmo yɛ ne so yɛnso yɛka kɛde bɛboa kakra no sɛ mpanifo no yɛdwuma no du baabi a ho monkora adwuma no mame kwa ɔma no so mmra na yɛntoa yɛn nkɔmmɔ no so honorable DC for Asane Manso across Accra Yamuache. Minia Odi-Ahenkan Bakope me pacho me joso anope. Honorable Alesinku bibia boko de. Nyame adom. Ye de nyame ase. Anope me no kasai Owura Samuel Apiaje eye Odi-Ahenkan Kwanta camp ohin enua. Chairman Kwasi Yaw eye ohin chairman. Owura Samuel Ata eye Unity Committee chairman. Wama ba wonanti se nyina ne se oma kwan eni suku dan a mo hya asese musi no. Mato ne pa hwi na edian ena ekoso. Misami busa wo. Mu oyawe se musi suku dan bi sa. Yo me da se betia for ne mentally for our studio hono. Na question busa me no. Me DC and every look and cranny of my district the ekoso bi amini. And the pre Odi-Ahenkan camp. And normal project there near sa and I see this for her. Yeah, na really and school dear no. I can't it is so. No pre. Na Mr. Ayanokra adentina dwuma no akan sinsemu na enkoso biem akanwuram. That's it. I mean, I say the resources of the assembly, no, and even the whole nation, and we are sitting on scarce kakra. Okay, Jakama Kampa, a crew there, yes, diamond for na no more Omutu diamond, first Akotia diamond for no, could see a dia the mom workers. No, and the and then they're holding around most of them go school there or no, and a check school data. Now, honorable school there, party at 2 months, say DC power, say painty power, and then why Sako Tatanta, would you can be believing to one man to paint a go painting one more honorable? Odi, honorable. Yeah, no more a minor transit. Now, yes, share. And no me hear more in the scale of preference and priority. Menoka say it cruded down several years, not canyon, not canyon, and 2016, Jacobo and Tua. Ye papa Munano. Adia now almost a high and the hat a buying and MP and then bed this year, so only Kanya. And the Kanya, you be kind, and yet what you mammy no say. A Jakama camp, who should be a chronisha. Hey, and my idea. Yeah, that's a caniac. Mona modern canian koi. Yes. Nana Chame, omnom de canan bremo. When ye and Ocrasam near Canamon 40 into me without MP, and Nana Dago Gufado a bang, and I didn't cania Abraham said a DC AK. Abra ye benya yankaniano. Efi DC MP Usu Boatien Abreso ana akoto faso Odi na politics no mba o hodia ene say common no ye hwede kan yi Dabi we say odio honorable anya politics we say mo ana mo de kan ya bai ana me nko kromo ena chia mecha mebusan se eye no kure indi ka ono so kan na ya atoto ho ahwe enya politics asem we want to know the truth. Odi me pacho bebre ye me politics na no kure asem a minimu na me kan ono so se ye me politics dabi asem no eye ane ana dabi usidan na se obi sidan na obabo so a obi a wasidan
na obi ababoso nana cha ma sema o obato odane ani no kura me ka Odi honorable this nana cha me tobu and can you in see what you dying saying what you see post and I did and what the push and I can't like by and I said that me everybody in Chroma 54 and not in Kanya Akoso. Sam Crony Ninano, let me let us know in my office. The Choco Ministry of Energy are in Kra, now you pay like a more mono, and yet a Jacama camp account. And your castle be as the dime of the other Boswa. And not to America says the politics now. Don't buy your hodia and your seminal, our prime Mr. Macano. Yeah, MP, I'm a Choco Ministry of Energy. You are contractor, and yet a Jacama camp of one of mom like that. Honorable Maju de Nana Chami went to men sinipi, no de Yakasa Quanica Sabu. Inti Maju de Samuna model like to call it Twaso. Inti Zamunam delight to go first school nan and swear. Anna, no yes, you almost so Ebra, a profuni 2 years. That I know that no omono. Menoka say ya boho kama ya mechanizing at the pump sisu na Jacama camp and ya potable water ano. Bisano say and also ya wa. Udia me pesa body na so you are na omosoma be manya sa abase mu yiyi mu ho ano wadaroma. Near to subio every school dying no. Yapi and no yes say your school say well my man come hano. The pre cases. Now education so the foundation is very, very important. Very well. So yes, obesity cases Mako 30. Wow. Now officer 15 years. 15 no. Last year you commission about 6 of them. Me ba cho MP MP's common fund and ode ya na say ono na ni futum. MP's common fund. Wonderful. Okay. Yes. Me na me wa sign letters no me approve sikabia MP person ode koya sade no. Okay. And decide project American. I'm very, very, very much interested in it. And Nana Musim body ya there 2 Facebook live akanwuram. Iron Rose near to you, I come with them. Obi a heavy. Odi, yeah, and say, the news no a dozen, the PSA, or communities so at your Mahon, the Abua, no at all the materials, no tia, ye making for and capital for Bayer Jumano, Eka, then more minor at your Mahon, a Bayer, a yet, Quafujuma. Menoka says it do for say making your term materials. Na ye the mark contractor and as a making so uncle ya sabi support to benefit community cry Asem. One who say a woeful in this whole year if contractor and metal so that's it adi a hope to say ya if you come my grant to come to me and the hawk crampo na school no and the hawk. It's all opinion making ya and say and cry. Omunya no ma o district no edoso enti ya me kakra na ye wie bi ye guso me sure say afi we nko na wie ye na etia kama camp de ne so no nyango adum ti ya nye kra de ne akoso aplasa amankora no kra betumi akọ school. Okay, honorable school feeding na bi ni etia kama camp ye pa ye bi akọ kama enkora ho enya aduane di. Okay. Yo, honorable Uzewe ayankomodie inti aba ncha kakra na perform so ma so madaja betra no ni abo mu chen kakra. The Owura Samuel Ata our Unity Committee chairman account of the so ni say we mu anya contractor na osi da no. Na contractor ne say sika na mu nya ma no ti na adwuma no atwentwen so no no kra na enye no kre. No kre. Na the chairman aka no kre ho. Eno de eno aka no because contractors ya bia djuma no ma wo bia sabe yetimi man sika ama ne ede to adwuma no so no wa wi amayen na se na bika kan no enye e common fund e ba no e kakra me no ka say MP grant the last quarter 2020 and my first quarter my and the second quarter ma enti nyame adum na say na abai release common fund na MP be ma contractor sika no da betwa
Ejakama camp cage no so because there is school down na kasa no me call ho no me who say and honestly almost nyam wapa and the MPF ase na me atom na assembly nanado nya nanyuma nyonyam ani atom na so sama me se me sameta kunya so na me yadwuma ya ye no mo Ejakama camp omo betwe dia tranche say apaya abako but nanado apaya ni oluwa apaya Ejakama camp and no massive a baby of buying because good yet I did not a crack a set by a light. Light in my yard. Now the Omu can how many say Cage for 1 quarter, no mugum table dam. Ah, teacher call Cochro, my dear. Moody Mikako drink table dan you. Some will be see dying. A diner can with me. Is here a cage for 1 quarter, woman trade yase. Woman quite nahi. And Quale ye coming in our boom, I was school down bakum. Teacher ni bre, then quaden bre, corona soon abey. I ran na quatin can say, na afia coffas maba. Inti mu say, Muko drum on table daguino. A yan dear say, wait dear some of the catocaso. Nankamotene te, Nangrania baby trenchally. But Odi, you cannot prepare, say, she can't walk. Sabi, you bet me at the Ayasanka because no can a crabby dear, almost the other crowd. No, if we sing a Ejakama camp for the Omo, Sabi, almost the other radio, so Mamma, near DC crowd. No, almost baby Sam say, oh, not DC, and then the school day. I say, why, young twas now, suddenly, on my back, Sabi, will not. I mean, himself, what do you mean himself about why? Oh, what do two? I'm not put it you. I ain't kind and a public meeting. It's your own freezer, on the bar, and Anka, a double, but let them go, sir, and can be saying, I'm free. Because the best is your mom and Nassau Crata. I won't be chatting for. About myself, or no Casama, who can say better to East Amobete on Beton Councilman Tonka, Chairman Samuel Latta. Chairman, Kasai. Chairman, at least you're 2 a baby idea. Ubia no about family said. Okay, hold on. Chama, honorable Zawon and Kassan, or better reduce on Nakazan. MP, mini MP. Only MP mom. Oh, okay. Honorable, I say on it, Mrashebe Genu, no for Olua, and Yaw DC, to Edia Kafra. John said, what was that? No, Chairman is in Yatro. Men are mountain ye. But, Bibinia, MP, Ewo, and Kayo. Opa now pano elebi ameneno ebeshia na yedwen sa enomano nti ka omo no ke so mo de family mo so na me mo ni MP akasa so atase this is ebi ayade agya anyonkofa ye no wo nti ana ye hia wa ye nyawe ebi omo so mo pe wo mo nyawo so ohu na kakra na dabi odi obia me district wo bisa so wo frame me say this year them person you be shower me ma opportunity for everybody. Okay. We will be my doors are open. But Ejakama camp, we say one of the incra visit more than more than 6 times. Okay, honorable. The American say about Mudu Masama Bahe, and Mano and house beer on my phone, and on my bias and say, I am Yakata. Emaninyo ya Maminka Sembi. A year new Adubiase. War of once I be about 1 peso. Some mechanic can go me say ya, and some of the bar. One with the bar, we would have been on my 10 bags of cement. Say in Fancoboa, and the young can from Seattle 5 bags of cement at the account. School back where a way at your room. Yaquan granite form, and I can from your pen cunya, Dexy Bay Numas Dubi at the Quachom. Your dear news no, Mammy be our London. Ononso bre 4,000 Ghana cedis. Same from Pam Konyani Binkao and Koma School no. Inti Abba publicly bia na obi nso ate because school ya ye o Facebook yi. Enya akono na enya ni so. Na babia me no ya dwene se. Samo ma pagya dana kodu lentil level. Na muka se kroma fonso fo ma ho odin som. Na oma tena ho ma ehwa fu se ku dana kawura mu no. Kroma ni di fo ewo ho. Ba mo nso mu nim se mu ntimi nya nwia. Ade na muko dwiri keji ni guo me ne nkoda nya baby ntranko school odi keji no ya enjoy guo
BBC kura enye ho na omo keji ni wo omo keji na ye sebi apata mi nim se fama bo na no adwa gudi a mimi nim ba bia na keji ni wo enye ba bia ye di dan wo yakosi ne ho na ye di na keji ni wo ene asemi mi no si pa chama so bem kakra wadaromanti tie chama mame me pa cho DC mesrana okada okada nye ba bia na dan ni si na ye si dan wo si dan sesi na enye no kwa ye ntabodi ane wa bobo ye krudu ye chance ye gudo contractor otwa kwan efi ye ho abrasa na se bedu ekwakase junction ono no si dan no e wo kwan no ba bi wo si dan na okay enya ukọ wa obehu cement awodi efem ho no obehu se ne okay odi okay abia se me kan no entisa ofa jam na mum eye me won wa se bia na keji sa keji ni wo no e ho no mo sa the new keji question because near kind say until say baby no everybody should use the temporary structure not oyisu and them one say omukububu we are not use temporary no na akoma say they see omu ni baby a omu school kra inji honorable animu ya minumie de agya ye penkwada asem ye pede next generation ye animu ya nkwada yi edan mutimi ya dwiregu na omuni baby ti sua de e de omakofra mpanifo akekoma taretare so no obuo na ni de kwa so animu ya dan ne betimi aye na nkora na nya baby atene sua de ne betimi aye ne se odi omono baby a yes ya do lenter no na te ye di nyakra support kakra na te ye betwa even a breath and a buso and na te benya tempera the friend is saying wo fish be and na boso am computama sabi ampi benyisika na what am contractor no be wi a me fi say yen sa e be boy because that damage one no me fan say aka wo fish tell e do what keke na aye dan a akwara no betu akọ school there be enye ebebedu na enye roof sheet keke o lantern no kwamu fa concrete ne nton so and pillars na iron rods nkra mo nhye and me say odi honorable there are oko included here ye momo ayi keke pillars metal pillars ne keke and dey enwegu so na ye dey na honorable ade ba kwa chima dwene se ade na ye beto aba amanyofo mu digidi kwa start nyuma bebre muni mutim se ade a ye hyase ye ntimi nwie enso ma wakwahye keji makoma ku 30 ase akodwiri ba bia nkoda ate ya hyɛ 30 ase wo si 30 na musi o ni vision ni 30 ba hi na ma hyase yes 15 wow injade na nka MP common fund no 5 ana mu betimi a pau na matemonsa na dawo na blinke fefefe na mu makwase 15 ase na akoka nwuram enkura nso nya ba bi nsua de afemu ne yebo mu din mo nso ka mu de akoma pane adwempa ena eye ade na manyofo mu suban te sara de mutimi nya nwunu ma mu nhyase ya na odi sa ade no wonti obia onni sa situation ma sa nyaukan na kwa so ani na wanu ti ase ye adwuma ye no ye ne nipa ena ye yakɔhye ombo yakɔkɔsoro mo se amoto abaman na yeso ni ehi omo no ye ba ya mo ni bi kan ye light ni mo ni efficient no na ye the most critical aspect of their lives and the part issue and also ye and kwara no mo ni school feeding and also ye ma se na ba ya amofra na omo awofo no eni bi no mo tu akọ school afei there was another pressure say ye KGO na be okay me be start to be and see me the mo back home and yamya do ye starting me along the line no well there are pressing needs across and to necessary me bi ho a yetimi ewie eno de no 10 de bi ho a o mo kura de se mo wo ni agbokus for etia sabi even though it is not the best yet, but maybe they cry. So we needed to prioritize the needs. And we know what they are no apesa no. E to munya botre. Sesi amunya botre enkopem da ben wadaroma. Menia. Papa. Yeah, bon pa. Sesi we are almost at the half year. You can't do more.
nyame adom na nim sɛ bosom wo enko na wie deɛ na de bcc na MMBC for na nyako enganado e de o mata to me sure so o try say MMBC for the baba and sana we common fans akemu no we will jam on nam ya ba yaduma sana MP for so de no so e be ye enti nyame adom na say chika kakra the track out so out let me na to dakasa na ya chichi ajakaba camp there no with a little bit of priority na ya sha mo na nyame adom ya wi ya Aplesa, you can hear bottom warmer. Meaning so they can use it temporarily. But yeah, pitch can be a complete cry. You and Omunya my at least the Nanka and can anyone can Asem long come out account. And can I add the part my we are travel? Says here I have been grabbed as you are there any here. And step by step. Omunya Mo na achim border in Susam. Any school dan yesi enso na emenu ho asai mpacho wa oyawe aiwa achim border aya nyambetre border am chefe ko no border nyambetre na ye ehon nyambetre no mpacho an omusuo no ye mechanized amom eka me ye tete mechanized go across the district so far 20 contractors go to omoye nyambetre for eka ho etom de no etiefo honorable etiefo me Facebook pa baabi ankura ne sensuo pa e wona honorable wo de oye menyonko ubo modern boy my ye baabi a big 3 way Peace FM so kura ma frew and because ade na why in the efe big 3 ho ma yade nyame nhira mo sa na ye pe na wo kwa sha mechanize eyibo ho be 20 asi na nkura nya ba akokwa be mo jom sensuo ye omne anantwie na sensuo ba akoi so na buzika mudimi ka ye we mudia wan bi ma because me ba num so we yo nantwie ye de city mo mo nyamba che nantwie wo nantwie dia na bo bi na nyaso ma benzo mu na meka pasa me jeze say nantwie be pia ha so ya no banum enipa nso sa na ngwa na nom no nyamba che for no kra amuso amuka bo na ye no ona bu mu bra pa so ye ma mo bi and so do sa stage na pepe ona bu madwuma na den on there were 340 communities in Asem Manso across the district Eden on na Eden na majiji V8 no ana mu vasa V8 ka no enya ye mbuntu dwuma no minia papa amembo no ewo responsibilities and sabi oh yeah we responsibility no e ya ka de bi e so tumi de yes and no man I to say me kosa min kro 340 nyina akwa ni nyina nya ti say me sabi onam so oda ene eye aboabo na me adon ya be afato ho yo aboabo de na etwam aboabo krom kota ba akokra ni honorable me say me road na some na me okay and no kra and the asphalt in Corona, never pass from no. Sabi, minia. So to say, at least, Mikiminya, at Dia, a bit with the Mako Apa. Sa kwana na yanso ya de ye ala chane nam so ndikamo so mo de ala chane bi na da musisi eya mo ya sa de ye ya nka mba ne ntem na bi se ala chane me de kwa mitimi enko ni ye ma ubia ehu na nya no de nyina nam so da bi sa wo de sabi aboabo me na ntia me mamu kwankura se o mo di moto ena nam ateche ni mu wonu abo nso da V8 V8 ni de aboaba adwuma no eye mre kakrama empanyifo ma nitua sabi abanti se mu no empanyifo a edata adwumade adwuma ano no ezeke mam pick up no there are areas I pick up. There are areas I pick up level. There are areas I say we use cross country car. So I can say. Ni nyina mo ba cross na enwome anwe ne se honorable mu bro. Yeah, pa. Na obi asuma mo tema na mzumba ye ana tema na mzi ya vema mo. Aya omanjuma o aya service to the country. Ampa. Aya service to the country. So Odi
me no anantia che sama na sabe me shame ko na ketu abi no ohu se na echo ana me becha ha so se na echo why oluma cry by force why enti yes bia sabe car na ye timu no na ye de o me mum se oman no ebe ko nanim ebe tumpon na sabe dana fo a nyankopɔ bia be pie sa so na wa man resources kakra no ye be tia dan ni na aso obia so na aso obia so no enko ye the same time bi dia beba ene no bi dia botra honorable ye jaw kwan na no ye no kasa afidie so achema sene clinic ene emu equipment akosi sen everybody odi etentie nya cheso o aye Asem clinic there in fact I have this work here and I'm sure that I'm so na openi bi ewo ye mantem ha ya ko shache no anu ankasa ajatu no so say e normal was aka wo clinic no ho bia no but pepre me na me dia akwe ama oman no na yetine yiso clinic no wa ma yemre kakra bi June woman or Shame by July. And a couple of persons, and my own person. Meaning, sir, or no, dear, Sabi, yeah, politician, and the Sheba because of Ebia, my assembly, and Yanni Lani Beno, but for no dear, Majority, Seba, Wasano, Obama, and say, Odi, the cost to no marker, I see the share. Hospital in about 120,000. That is can 1.2 billion. 1.2 billion. And yes, got wow. Me say, me common fan no. The whole 3 months in no. It's just a movie son half quarter anyway. And the customer the many got to common fans. But that VAT no see almost 6 billion, say 8 billion. A VAT no gra ebo denche hospital. That hospital you see no about 600,000, yes, 6 billion. And a VAT ne. VAT and this is 6 billion. I mean that VAT. Oh, the other day. Oh, I say, Nizai Pasu. Ah, okay. And now the way you VAT ni. And then the boy that you. Honorable Yadasi Papa Panafutua, Openia Jekum, Edemana Nado. Mesre Obuone and Dami Biamau. Say, Sankabeya, Muba Bemua. Mumfa nyoma baku mienu miense bi ensi moni so. Na mo hwe na monye, na mo ntem nsem firi ho, na mfa ni onyamra. Samuya madwense mbase mu please obia. Mu ba so sa na fe abeda ne ohaw. Na radio phone so mamo na. We nyo. Inti mepa mu cho. Munwi hu mienu. Sa baku bi na mu be so mkwan. Na mu betem nsa se ta. Next time na wuku anim. Na me magye sembe please obi a ya hye we bo ya ko promise we te be so kakra anhwa no wa nwie na ko fa sem dia brewo Odi papa enya ye efe de se ye be ne sa o na mum sabe papa no atuto de ma na ado no ana no e bia so no e ba cho ontu on papa o manfo no so sa se me manfo se apamba no ka so be bibia mai na se ma ya munya botrema no na Debi honorable awon de nya botre hwe na no ababu krom ha honorable tie na no ababu krom ha mu be fa na na ababu kwenti hini enya wo me kama nwofo ya ababo odwa krom ase ye beyi quota ye beto aba no ye beyi kwan ye wie sofi kurensi ababu krom ha da Debi na mkwaso na kwan na da pampam kura tanka bedu Odi adimi ye process o I think the protest is more than what time I am. I know that they are there to pray. And go for my pressure. Say, another more kind. They are in yes, trap it. And tell you, I'm not going to lie to them. Catabri am I. But say, you better trap it. In Kumaku 554. Ulua, as we are doing, not younger light. They can't do. Me no bin ko me nsa bin ko anka ka de check back up omunya like yeah do ha no sa na kuma se asante region tamale for to april ene mumu mani nya de na mo de makam ya kata this situation
any MP ejuma wapono I said I honorable to family abwade sabi obedi ni first step no one that. Okay. But your man for no and it's like you knew this here but you can't visit that at the fastest rate put me in you Abani Yaduase Mo Anikasa Honorable Alex Inkum AMA Abankra Chipenia na ojina nana adodan kwakufu ado name sabi nana dunya mu bia din ti wo hwesoma me wo he chiri ti na yakona bobo no embanufu efri etiankma camp era so aha panufu papa mudisi akasa ohinu na mente wone ensema wo kan yina muso musan yo yada yempanifo ase esanso da yendisi ase no aka no yewarushim se pempenso akoduru no omomoden se ne awaka no obedi so ama yen sanse oye na uwi ya yefa henche enhyew nti yebesere ehwere nim ono na ban enim se ombeboa ma yen dan no ene no man nyina ida to nim no obehama yen na yen kwara no so nya asopatimi asua de na dwumadie nyina timi akoso na afini na kuna wi a ede ho aseda amawurade ene MPP abanya enjidi awu na aboaka no ujitum se ombetimi aye mejitum ojini nsam na okan ni di magiatum wojidi mejidi ebetimi abem ose ento anko afia wiye na o mawie wojidi mejidi ti to an mawie ya o yembehye wo mawie a na tete do kae no no nkase twa no nkuntumpu ti si amukọ bona na amane se ankanfo atima afra DC mu wage atumu se afi nku na wie no masida na wie sana yekeka na nanso begiadi obegiadi committee chairman aja una kro no punto nyina yade watua no ensema DC buru so nyina no usom sen aja ono na okita na hoden na waka na sa so wo form ti di waka na binya no kro betima kan DC we nya no kro school fee de bi okro mu ho oh na abi ho dada na bi wo dada answer sabezo na etwaso na etikoi etwaso emreki enkwandi disa twaso ndi no de ewo ho na nsu sema na oka no pipe no obetu bi man yebuye no kwasem ni yebu 2 weeks asai sesi a menyo ka se borehole no na wo ka no wanka hwe ense na me wo frɛ me se kasa enti na me so anye we udi hu ne we enti sese we no ewo ho ampanfo ana o mo enti pipe na den na asɛ ho borehole no what's rubber be go inside asai na mabona mane ya bona mane ono so say ya tu abawe obi amane nche won so wabona mane nimpa na me cho say oyi committee ni committee fu awoda no okay so ma mo ti kromo no mabona mane ya bona mane nti o mo atonkra ama ho say wo se wo baba wo pe rubber ni bi na o da abese ebesinde say be na sen ni adu 1 year last year March ni mu 20 I'm said 10th na ohin a wo kromo oni DC number ene de mintum entwe ese to da bia ohin timi fe DC sa akura me de hye wo be pipe man afintem na agegon ti bra na be siesi ni man ana etisa okay to aso enti ya na me pipe no ya bon am ne contract no wo sidan no kra no unim sa pipe esem no enti ono wakan eja ye hwe nanim se ye hwa na ja waka no ambamu a se ne ya ba hama ya ba kama wate no na obasan ya de atia ye pempuntuo ye important ene ye pe politics se we NDC MPP se de be adese atikuro bia mu we important ha omho ba tom no mu chefa wa ba mo benya no ene tiran kan fam ya ba na ye mpa ba nyamene oho enti de DC kan na chama ugini di ujisu se afin kwa wiye na keji no ombetimi asia wie ye boy ya mempai na mu kroma fo no so mu betima hye bo se fiti na akoi mu madan hu mfu biem ye metuma hye obo sa mutimi hye bo a ye nso betima ba ba ma doye metuma hye obo ni wadu biasefo ye ni omo de face no omo dimika kodo dan no ene omo 15 bags of cement ye de komom anya bi betima hye pillars be enuma na ensia bi na kakaka ye akoi anim nti mu koi mun ko don nyina kama mun shingura no na dan ni nyine ho na yenso yan sesra manfo ni en hwede nyame betima ye den aye ye kwa ye bedi djuma na waka no
As I say na o kan odan na wo si na o man no ye de wo ba o ka chen say o man no ye foundation ye dia ye twa mo na mo foundation ye twa what say failing enye kitwa o mo ye na mu won ye na ye some ye failing to matimasi dan no dia won ka say ya fam dia ye enu na ye no ti aka mo de on be ya so so ti we nyon tan enu kwa ne ye kase o mani say we wo tan unu a wo ba pe bibi wo no mo pe bibi wo no na we enye politics na enye bi dia hian na ye kan dia ye kan ni na say nyim a sanko ba ka de enim ba ni na nana chame de DC ka ja wo nana me ni umire ni ni ya no wo so ni nsem ni musan akura wadawroma DC beda na sepa o se obeden obabo edan no so amema yankwala no anyam akọ me pa ne to bebre me ka sem no o se yan politics etmesu me ni yan politics na mom senia yame aboa no ema sukunti ena wadum pampan so bisa no kre ono so waben ono so waben pa emo mase no se ne odi na anu akwa no enkosi hwa na yankwala no omomodin a se tabu mpo mbabo ma animanim ya na nkwala no omunkom okay yan ye ni sei yan van se ye kase ye bo tabu ma omakoma mu betima ye estimate no nie hu foto a ye behia ye de bebo templar structure no se ni manima ye pe bebe mankura no na epomu enua ni ho epacho ndua ho na se na hwenua ni nyina so epacho yu se ai ordinary forest ko fence manager ibetima ko hu no mepacho ni apai nua ibi na aye ntoboa na ya bon table na nkwa na den akom ene fon kro betimi akwa tiani ya di assignment mamo monso mon kromafo mon kwahia committee chairman ni ehu foto a ebi ebehia be 5000 ebi 10000 ebi 2000 na yina ya hwedi betimi ayo o man ne se ya anya ne sa ya so be hye kwa samanyofo ma so den o mu provote nkwa adia so de ba sikai wana MP wana aka se common fund increase itie so a eba muni no kura se sika no eswa yentimi vanya dodo tie ye ne town by town oh Ghana for yepa no kuro se wo dada ye cha afani ani anwan avo ka bibia ya nyu ni biem ko ni se wo ka obua ko na da ba be dada party ni mi nyina sa NDC MPP NDC obi aba be shebo wa ba be twen aboabo ahemfo ba gina kurom se wo beyi ekwan timun to aba no ma MPP ababo fonso gi boom koto ni boom anwa atre makra kurom wa yisi ha avera contract no frangra was my busy me go school na me kwa na e wo contract enam kwam ekwan na chichide ne de ba kwa zen kwode aba mumien starting kan kranche ye chidifo no munyi ye ni anya sa mu kasa ye ntie ena de mrentu asemba no panifo me ye na magya mukwan na mako na mukuro mukwan kra anye man kontem ne so to amaka so ja iti minkin messages kakra amam for the Facebook Goddess Ampabe or say good morning family but if this is school classroom then it's very bad honestly speaking. Our leaders should help us. Thank you, Gladys. As any Bangalore, greetings to my mom. Ekuya Santua. Was it okay? Hey, it's good. Where's good amount for Magum? Where's good amount for Magum? Walla wakubado. School abana phone sano. Kwame symbols. And was saying, where they are ho? Odi-Ahenkan. Busa DC ni say, Susan Pound Obama ma. I could tell school them is almost here. I was over Bapata. Yamfa brengu so enyo no a eze what ya condition mti yamfa brengu guda so enne ya di brengu da so obi ba kwatrem we su dia odi aba ze fa no Kwame symbols na no sa dia ba wo se wa hwe nsu a amanfo ma enom ba kona DC MP Odi-Ahenkan mo na bottle water boma no enkwala na ese nsu wo fom nsu odi ne nane ni charity nyina tietiem no wasasa ene wo sa anom na nyanyame ne hwani pa we zenga all die be die starboy na so we de ya se ababofo ekwa anye na mo amoti Odi-Ahenkan FM su de mo kwa na ya fun pa timuda mutimida everybody for ya bada mase se radio stations doso na so mpo ba bia ka mo hia asem no
maba henkan 93.3 FM sada me ka che di sinema sa ka che mo no enyo otan ye pre omani yie enkron kumenkuma ne akese ne nyina esta se fefa na di mpuntu eden eba na de meso betu manim se aya amoma odo de ntiase ne nkabom so emra wo mra akwasafo dwuma no yeso mu na tintim saban be adwuma bi ne yema ne kanwuram se a na akwasa ase ye kwade ne mfa ye ho enso mu ka ma chese mu na mu bo foundation mu na mu ye feeling tinka mani ko na bia efia da bia na memene da bia ye ko hugya dan ho a na da no da ho a obi ebe nsa amanfo yi o mani so adwuma aban na ye ntiasa aban so kokɔwie na mo so mo mani kanwuram sa na ahadwen ti mu da mo nkɔdɔ ho mo dɔ ho na mo ye estimate for wooden structure na mo ya sote a na ye nso atoto ani na ya hwede enye betimi ye ade aboa ne mpotem ha atumpon ye da mase eso da mase eso ye da mase yo tie ne se asi asi okay Odi-Ahenkan wone nkwala ya minshira mo pa yi emrepe mo no ya basan abasra mo yate ichia ababo hima ochia me kwasi ya se ochia opa mo medase nana owusu a akoto otoso 9 ya chema bo abohima mia mamia ahima de obi ohiri ni bi ya me babua nyame oho nana mo otoso mienu nso ichia o atian kama hen okay onkola na aba studio hanu no ene okasa no mo kwa munchana na mai na hwa krante ni o nkrate no kwatwe nkrate no kwatwe omo kwatwe omo kwasoro sese de omo nyira kwasoro omo sakra nti unya nti ba ku bia nya stubborn ye hede ya mebeye ba ko nya stubborn mai chama eja de na azuri twato yo jamsim di twato se michia me Asem man Honorable Ibrahim Kuma ono na ya omam adwene akwan bebre ochachiwe me anye ebufu aye asomdwe michia no onapai afi michia ya maame pan wo friend efo ntefo ono yen wo ti ankama camp wo bi ne bi nyina no ni obi a obaten a utunyefo ka bibi etwen afi so michia mebra pani bra sechi akomia awo achimman so no so nyamishan ane adofo a wakaina ene fine ko yenso ya de seden se mon kan che kroma ni nyina se mo mun tie radio station bia biem enka station a kama hia Asem mamo ene Ahenkan FM ye baba fie ni fie ba na wutie radio be na atwa na kokko mba ete fato Ahenkan FM eda mo ase thank you ay 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 hey market. Mito Kobi, Mito Dele, Mito Katia, Mito Momodo to Flakolo and Amade. Mito Momodi, all peoples. Abuzigi, Wayanu, Yahuke, Yaniate, Jide, Wayanu, Yanile. Ediane won patama nso be so kan. Yes, we
me be a telephone lines no now so aba so bi na me the last segment aba be wo no me ba wo ni say duane galelo ana ma say owura J ban ma fra J ban ni mame mumra ma fra owura J ban ni mame owura J ban ni oyetakum businessman wonye patwa so one number chantum eba so bet ma bala ni so 0201 944 485 0201 944 485 0554 820 910 0554 820 910 Production here tight. Technician here Bobby. And finally the great Billy. Yes, it's him. Hello, me watching. Ajuku, Alana, she say, you know. Hello, me watching. Oh, me just waja. Odisha by Frost and I got suffering. Your friend, or you for this year for free boating. Don't go not our friend, Mr. B, because I've got him to Achim Swadu this year, Star B, Massa, Ghana for you, young call. Asem Benedica. Yeah, that was it. No more Juma Pa, Modiabua, Kutuku, Achem, and a Bua for mine. Now, the Dika, this is no Cassa, you know. I am a Yapa, so walk, I say. Yeah, Apatebima and Gualan and Concord Nasia. Or not so again, no, almost as kind of warm home, the Domopen on the day. Okay, they are talking to me. Answer every be Menoka, if I attempt to be a fair horn, white dancing, I bang for some FM horn. I was the accident to be see your horn. And then 4 days cramp, accident flesh a clamp with the horn. Hey, accident, it's the horn, where you're Yamiadum. See, I did see the true horn on Pepe. Go through horn on Pepe to the course now. Now, my vampire and orderly person, my vampire said accident, the best I thought to be, and your penny. Now, on some friend, as you had the new one said, I didn't know horn, and our horn. Oh, Minia, I want to say a damn partner as I'm per for your horn, a tra a question. Mr. Susa. And until now, you are the district engineer or honorable. And Penny Forty said, you will chat on Williamson at Yatia. District engineer, then case says a baby, contract an Yajumano. It's one other factory. No one say, I hadn't say, Uncle, I hadn't say, no why then. No one pushing a home at a minia, a fire, I hadn't say, Nanye. May say, an animal in a honor. I tell every assignment, go through honor, may say, and yes, say, go back as I was there for few watching. What? The cattle, I'm running more honor, got any more honor. What well, empty, I was there. Clabono, and I said, or bear standing on. Now, a honorable here, and I said, be at the star. I'm going to come in Nigerian school, near the Adamo, my former technical visit. And here's my promo fatwa. Engineer, I had to say the contract, and I'm back home with Yabo, not a honorable Catrano. You Mate, you better so na mo Sabri yansaka opani kase baako ewo ahomano so yankwae na yene no emmon komo kakra ni din de yempatama de obia enim no ye fe ni JA Bani onyamanwani oye businessman no kranie ade baako ama me penasem ne se oye obi a odwen a na wadwen asa akonachi sira bi empuntuo ni yedie bi betima akonachi Obani JA Bani anope mo akwa bade ba Ahenkan 93.3 FM so. No minia. Bajo mo today. Papa bako na so Oh, Jesus, be me ho pa. The nyame ase. Papa, ade bako se Ghana ha 7 period se wani mo. Ye twen nipa ne to a na ye de ne ho adanse pa. Na wo de nyame adom wo ahode wo benyin so ache e wo Yesu Kristo di mu nti. Ye gina Ahenkan FM so ama moni adwuma pa. Wo ye ma ochiman ene Ghana ni titiri ni wa ukrom achem anomase se bebe obo bradu wi obi anka badwon ide no ma ho nanso bibia no ye pradia na wo pribi ko unchi de wa do bottom sky ye de odi afutuo de wo na mase na wo piapia Onyankopon hira papa medasi ye mpanufo nyina ya sa anka boa ye pa anti ye de ye hu ene ye bo aba so medasi yo na ade ba ko a ya ba
wa wona so no pay no eye we be se nkanyi wadwuma enso woyɛ otitiri onintini baako a wo Ghana ha na asɛm no so wo kurom ntini ye bo opumisa yem bia ebetima ye hu bibia achima no ma se edwa na omasi no papa ema ne di mudwa ne wo eko bi ni kwan so no me pa chan wadaroma oh okay and one of the I have a problem well one say edwa de usi dwa was strategic means I'll be used to a big market and not cover. And as I was see Jan Ketcher, could see Jan C. Kuntia. A whole year, wooden kaka, after the whole a developer. Now that distance from Krum Air Cohonoa. Of course, a very difficult for people to go there, a very days or mobile. And they are very American Krum Air Teleco. Now the Kom fine means on Bitimas, I did Ghana Baku in Kaka. And the Yamin and yet Krum for the force. Well, there be a gun one, a move wakakra, a whole area kurum. And this a baby nobody, and like I was said, I almost see gun. Almost how I'm baby be na etimiama nipatimi alcohol. Now be benanti baby 2 kilometers or to Jenny, so uncle. And the Aveni existing a crack as a chrono air record, meaning Yamadum, a Giovanni, Openi Wadaruma. Into to say, 7 predators are buying a dig Ghana for tour, a tour, about see a drainer. In your opinion, who feels a baby a queno, a man I drink a crasser, a man about could dig jaw, tea, and then you bet me a yaw, a bema a swabam for so can say, a yadane a cat at Yamagana. Well, the bet me I say, Siciano, baby, granny serum, a drink a crack, because a mover. And you know, a beer, say, force bit me up the man, anything work it. Say, be our trying, you know, I was so force and bit me I work it. And then number 2, a beer, a bit me as a channel pro to number 3. Or be beer, a bit me, I'm motivating the panel. Maybe who did that, open who did that, but you to free or something. Well, and this idea, they say on the margin of the free because a move. Oh, a move and they take years. No more site market and I can no man sighting. I was at a back room in future club. Maybe she said, maybe I had their background in the sea. Short time and not asked for the whole free. Oh, they don't know a room kaka. And it's now said, woman, yellow. And said, or here no crack and woman, yellow. And almost a daddy, almost the back home. Well, and you know, I was only motivational, be a bit motivated traders. And this idea adding, you go, wow, should there be a 1-1? Mr. J. Bani, Anomase, Wadaroma, Nikronim Penifo, Adaroma, Wugusu, wo ye Jumadin Sebe Anomasi be Peja and Ukrainian Sukrono, Peja ne Peja, and nay, more a modernized police station. Chese, a Boama Bambonia Sunjue, and in Puntonso Aba Anamase. Na yesi Joy Esuabu and Fion Tree, say no. A bankachi penny in MP. Wadaroma omoto anamobi mu hu say anamo mu tu anie affixi problem na ewo edwana o man site no wrongly no oh pa MP or what we MP no what or what Kofi Maf onabu Kofi Maf waba waba oni ya bidin ko mo bebre Kofi obedi mapa na DC you know so owo achiase no wono so omuguso omutu wana mo pa enti no omo yade in fact this you know what she has no me fini din kakra me achati this is here me bona baso pa na MP Kofi Maf oba gidi Richard Kofi Amponsa na DC no me dasi Kofi Amponsa why o ye juma o ye DC ya me se de o ka me nyama ni de na so mesele so bia fa support man na won samra o ye DC papa o frada no pon eyo anajuo obeba o ye DC pa obi a mo kan say tu ho ache wo no so pa then pass and here no o mo bisu tu ho na mo me say o ma be hu meeting be 3 or 4 kura enti ye nyina boa na enema tin akọ so say kura o tere gane ka kra bia mi si dan bebre o ha ma police fo ni teacherfo e de nyina development na twiko ebe ma idere tin aba yan tna on gane say sa because edwano ye dia to Facebook live ama amanse nyina ehwe bi
na wohwɛ sɛ deɛ ɛhɔ esi ɛbobɔ ba ne deɛ owura gye ban ne nokura nie ɛka yɛ abam timi deɛ nka me ne wo yɛ adwen ɔkwan bi so sɛ adentina yɛmmaa no nso yɛnhyɛm sɛ yɛmpɛw deɛ yɛnya ni sɛ megyiri sɛ yɛhyɛm no mo kɔ hɔ ɛwɔ abotire kwan so a abiripa mu no ɛhɔ bɛ develop sɛde na wosusu sɛ kɛmfa nsansere bi kura ma free wemesi pharmacy wɔ hɔ wemesi wɔ hɔ no tɛne ne yɛnhyɛ mmaa ne kakra sɛ black man deɛ woma no too much freedom a ɔbaa bi usu no anameboa percent na bi kan ka sɛ I see you force you ho ɛsɛ mmaa no wa nkɔ hɔ no yɛtu kurom a sei sɛ bibi saa ba deɛ ɛbɛyi na nti sɛ ne sɛ deɛ woka no obibini deɛ ɛma no kwan deɛ ɛne ɛntisire da bi ɔtɔn deɛ but the force of them deɛ ɛbɛyi nti sɛ deɛ watoma de akɔ so yi yɛn nyinaa yɛbɛdi ho dwuma na mehyɛ Ahenkan FM anamanso fɔ yɛhyɛ mɔbɔ sɛ ɛnti biara mobɛhu nsa papa wɔ edwa no so wo deɛ yɛ Judy because we a businessman bi an Ukraine aha ya kwa ho wo ho modern papa na me ade me pɛ wasɛm pa ne sɛ sabi producer nyame pagya wi wura mfi wunchi bribia this year the bank anamasi wura bank ibi so enchekura entasa fi ko na wiye no ebi anamasi wura bank dabi honorable we wa me news ese wiye ye de news wo ba so che se wo JA Bani businessman JA Bani wo the police station abanomase wakọ police headquarters akọji car e dia brom wo sa the rural bank e ba achem anomase e wo yan ye pom ha rural bank esia pa ye mene na nasafo manfo nyina ko ye hu meeting se Bank of Ghana for so enti edchekura rural bank esia pa abanomase mene madam fo bruni bi me bruni nso nyame adom odiskaka sie pe be shima enya sem keto akura Mr. Bani ede ne show nkran nti a biribia wo pre nwoma de kɔ wonchi sa ede ne show nkran ede ne wahu anomase nti a wani abere so pese kro no pagya ne tumpon no ede ne show nkran ka kire me wo odi ne tiene se ehwa na yifiri anomase ne yewo me ehwo na me ko school bi fiwa sana me ko apatia court UST sport fans watakwa ono anomase na me che kokokwa ho na obeba yo enti obia je de yewu kan mesre obia o wakwantum se omomodin se obeba nchi beba bibi de na de ba ko odi hadwin pa wo yinkura ase maame fo no na oba ba ifo bekun o yesi ya be yesi wo di ehu ehye wo momba mu edi emana so obi tinkran kura na se nyame hunu mobopa no o dwane kwachi anamadi mi ni pe bi esi wo mo makra ba na manase no ma be hia mo ke na sa ba ifo bekun no o ma be hia wa be hia ne ba be cleaner enya no kuresa ewi aso bobra wa ka to wo ma yi wo ba Odi-Ahenkan ti we di wa gen so Odi-Ahenkan e berifu a ebi Odi-Ahenkan kwa bra wo bra kura che wo edi sa ba isem ni ade me amfa ya drink so me dia be gidi se Jesus le di dia edi ni kuruma na ma se dia edam kuma so ni wodan nyina wodan area nyina dam kuma so pa tije eniema wo me kuma so ampese me yawa na ma se bank yi ba the next one so me sa ka kire mu many abri pa because emiri ni ho manipa sisia me ye mo kan se me ho odin ya metimi ko bai na metimi ko ministries ni ade e ka kira we di be 18-19 years a undi mi ko ba bia ave na ba ka se o mi hu ya ka mi yese na apa edi ni awu kan me so me fa bo radio so aka kire maami fo a mo ma wa kwantu mu mo mfa sa ehu ni san kurase ni ma ni nso mu se wo ba ye bekun wo yesi e be yesi na enipa bibira chimfo bibire wa kwantu mo tumpo betuma beboa ba sa ehu no esi wo mu no kama wo mo tsesan bin bibira no nipa no o buya no abetsa ko no o afi no o ento to a enti no mesre se sa ba yisem ni ade na wo yesi e be yesi me ma me ka je ko bi obi enti ni nyofi mu ko ye niam wa na mase bua agona bi sua na bua fie ami ade ma me de ni mu azar wo no enti ama me so me da kokuduro enam enti mo kan sa awofo no mu tu o mo mafo papa me da si Honorable JA Bani made His Excellency asa kaudi ho anopay e de amount san say said the esa o kano no sa pepepe en waka no yam found to obi ho na me de me kan o kasafidie so wa ha me sa ko kan o pisa from one kan say yam panufo ye nyam o yepom anu so bia e contribute kakra said ya wuye ya enke yakoye nim
na onyame obo so ne asase onko so anhyira wo na de me de ne say wo company wo ya advert wa ha tie nya wo ho sika kakra di ana wo sa de bank e ba ana so sa ba be advert wa di se be nya wo sika di tu de bie sa ne yan san kwa kakra why sa wo ni abesa contract de sa dia was me kazi en tan for 1 year kura every year ni sa mi ni ya dia so me boa no e di mi ni na do bi radio station o so me so me de mi ma ba na me boa and di bi a me bia wo ha da me ye da say na so o fi na mi sha what ye ni because action for a one crime obi a me ko ba bia obi ahenkan o fi na mi sha pa why ya de bi sha wo so ba bi FM wo aboabu so wo bi sa before wa sa ka wo ma wo no e di sa ba yise na for that so mo machi mo mu ndai no mo show mo ma school ni adia e dim puntu be di pabrabom na be enye se ye be kun enya no kure enye sabi atete kwa asem atete kwa asem eti wo so nyame shira why ya the radio station me madam fubu da say abozi me na fa abozige and Odi-Ahenkan that's the word of paro Isabani ya dase iti ewie ye be hia ne asankwan mate idase ya bicha bebre opari ya ne bo nkumo ye friend JA Binding or your businessman ono so abekse yebo say anomase market no enimanimu ya oni ononyamfo Richmond Kofi Amponsa eno ononyamfo Kofi Ahenkrama afo behwe na omatu ho anamo sanse ade ne sisi wache eya da ne white elephant memu achi o eni odi ori chabel France na gasa free your friend William Opukwa sorry you do not friend me bro yo mpacho o gasa free Robert so adarum mpacho yeti o mamenchia Achimoda MP honorable Alexander Kwesiakwa Mafu na menchia former MP William Kwetu na menchia Mame Victoria Edu oponko masuka ho odi ayi new edubiase eka Ashanti region ho nti minim Achima edubiase na wo kan facha me Achima edubiase facha me mu atretre me dase odi trend bi koso awoda municipality ha yen timamufo no say yam fix your mind ni attitude wa ebe hadwen odi ene say me gidi ye say edwadifo ya na kohu assembly members say there bi enkofo bi sisi won ebi no da Sunday boutique na amore pa de okwasi ada odwa na chi odi obe ya bomodin akofa na hwade na hwe odanfo a ewom ya kitwa bi ya kanya hoho ebi no nso eto ade anajo ebi enchibom ni dokun konkonten mu hu nkon ba ni ade na yen manu ni yen yanu mu no moton omo ya bi source ni ade starting Monday ya when omo aba be ya ewura ade egu ho mi wa no yen twa ticket bi e ma wo ya omo no aba ya den abepra eti wodi yen hu sa trend because wa assembly members ni kokoshia ai ana omo ye bylaws bi say yen twa ticket enfema sa enkofo na to ade anadwo ani omo wo Sunday boutique for na ho na free baby ni ade ba no se ne be ya omo sisi obi na omo nyewura na obi so aba bepra odi obaka se ABC ahada because I quite remember when nyama nyosem ebi esida anadwo nyane agigi ticket wa ban bi pen so nanso so no ye created the impression say eye Mame Victoria du na akwa shemra mi wa na assembly members no are to be corrected omo na akwa sia ahihye omo na yo bylaws nti zinka obi wo kwashi bia na so oyi bia nko na assembly member no go busan say ade nti na akwa sia na akwa hye emra se ni sei emra na omo hye na emra be say yenye to sa eto yenye no one by one eto gigi ana anajo ene kwasiada na problem be no odi someone ni trend ya ekoso wo be kasa jamra MPP ababa no the first time in the history I find the biba oda audition we any kwan say ye kwa ho
we only need to educate the public. Say ye susi apa kwan. Ye susi oda boys, crazy boys, eswapa. Yenye skani ya debe. Inti se ye bedi dwa o mem ne se ye ntua to a, ye bedi no man ye tima fix it. Inti yen radio fo ne ma mufra radio su no, ye dwuma se ye educate ye ma menom se, enye so obi egi to na kwakodi o. Ye de be ye mpuntuo oda kwan nyina se enye ne nyina ye ka bi. So we need to tell them say enye DC bi no ta obi na enye MP bi na ta obi ya sadie si etua to na etua no so ye de development case close. That's it. Enko yanim we enye ntokwa memu ache. Hello line nzu ato kafra 0554 820 910 0201 944 8485. Hello. Hello. Memo acho. Yeah, Java. Oni shaba unum radio ni kakra na ma feedback kakra. Ave yankasa mpacha fro so kasa free. Your family Kwambo, United States of Odi-Ahenkan Junior father ni. Yes sir, Kwambo Odi the original man. Minu abibi aboko there. Boko bro. Na menana no hoye. I was an nana. Was an nana. Salam go be lamity. We are stubborn. Ajaoka. Every year, we are for the district. We are over $100 million a year. $1 million for every district. More. Na Abba. Okay, the minimum says 1 million a year abane kaino. Or almost say enye sika ye tam de ahye disinsa say gicha no be nebomu no. Omu de project into bara enkura wudu nyina no omu see some modernized toilet bi. Ebi wo mehu bi wo ai asanteman. Mehu bi wo asene. Mehu bi wo atinza batabi. Baba abu de minya hu bi de. Esa me pesa me chom say yenyan kwala o. Yenyan kwala. Na ni amu ye no mu yu fudi be so le sisi an o de scan yenyan na mo fa dem line ye o mesi fo ye o carpenter fo e wo kuro me bobo ma adwuma se gata kura na ye be ya de ani na from 92 be si ne na abu krom from Ariba stop akon zongo asia gata kura ye ntimi nya bi ani ara ho ankasa ende me no ya adwen 200%. Ya to abasa ye be kasa me se da mamu an be sole no pani bia be bia no ye be si okrom ano ana ne to so mienu ti se komano se pani bi ba ye ni hi bia okomano ma obetuma ka se ye bodwa ama akase we say enko hin na so sole oh ye ni hi bia aden oh tu ko focus a na wura ho aden na bo abu ko kitikiti ko ye kase ko no da bom eni asanya bom ko na kase aye ni ye hu ni e pese ye aden ensem mienu a obo so nyina no ama awosen kura agume ye na no e beto om na ntesa na fida bobo adan na kroni pa aho abeji krona bo na kromafo no ye hu ni ye ho asem ba kwa woni pani bi adekoto nanim kroni na e batai amani anya djuma bibia nkoso nsu eda ho se ni e ba ye se nke die bi onsu no na ye beto ni o mangos Kwame inti enua na enu ahudi adua no aboabo ahemfo ma nche na nkwaje mu de enua se de Why na go jani mu data ye boja ye kwabo abum ye boja kese obabi o su efem sesi na koinu ahohom bakroni tumi o krami na goku dem that time nya ize usro udimi ni bona bia so bia goji chobi mi tem ro aho abi na goji chobi o kromo a ho abeti chobi free ai eti mo sole emamu ani e ba kan ho na ni o epani na usu be jani mu no usu ani ubedi me da maso ni nyame nya adwuma yansu adase odisha ba Kwambo Odi onye nipa hu odisha otimi dia konwa okrom ha bi eti afono no memu achi o yani odisha ba bibia boko de boko ebubo ba mu de mutumbo yeti o ye fro so ka safre alfa che mi ka sefi on da me ba cho Ghana vote o yo ya mi la no ma ba te amode o amen bacha mi dem problem ani ojin bacha wa be no mo dia fa so mi sana na mo dia na mo ya fa no mo ya bleje no
Bridge no man here na contractor ni here. They dem did pass the whole Ghana. Contractor ni Timor Dempa na contractor no road. Adey. Oko se the we are man actually that bridge now. Dan ajo popo pa di aja obenya accident. E pa no wan feel you. Or the anya se the bridge no se keke. Na for ha o. Odi aya lo ko any bangalo kwa no so pen function no me man bobo odafo na minua obese nya ya dwen ye man ho odan na ye nyina he nkuro ususu se edeba potinti ana odan no atia kam sa no odi pedami kunya obia pese onye tika we kula na ye ba ye tamata oba na ke to da ka ketem so be buo ni nya na so be bibi pa de se tie ni we ye pa by ni kan edu won so na office di bi kuna na so be ndi ba mo mo di kan no mi sa je ni ko mi tin le yan ko so no mi tin bibi mu a because this is the ne data ka de abo ma wie enso be bibi wa ha na to ni to bo ma because so she atiase dodo ewuta to ni na abo mo yeda se ono so achara dwe memo achi o mo akwaba o mi du so bulu asanufu nyina ni enya anim yo andi Odi-Ahenkan ko asanufu fu nyina nim medase o mo medase mi ba se mita no oh nyamisra o no wapa o ye amen Rebecca na kan say yempatem yensem wa ho masani kuremu ye kwan portos akese mbo me very portos ma ho na salufo de se mutiri ye ma ye begu mu kwan contractor ye ma mo kama na mi ka fra mo openi danso me kwa de se mi so ye hero asalufo bi am fa de hero we kwa de watra hero we de watra hero we bobia we kakaku mo we kakaku ye kwan amu ye nyam se nka no kure e kwan no ye ni papa na portos so to ni no ayi ye kan sa nya gugu so ama portos abaso sha mi amani mu hanum Methodist school dancing ya portos ngitingiti mienu ma kan ko pani bia mi am sesa ebu am de ba begum ni ade na tia ni ade fere so to pana sa sai pani foni twam apa mu dan nyame ko an kaka mienu edwam wa an mi sei on the same portos ni bia na bridge so hanum e ko bata bi wono portos no ba ko do agina nyaka emuni ni kwahwe ase honum enu a menso mi sa enu a eka de kamso mi ho kire me ho ehwa baby accident na si no ehwa wow ya kaka pani bia nsi na mi ti hu Ghana panifo no kwa kam so wu di atem na mi ti mi hu se omo anga so ma shedo se yan come to just how se yo we chiri Ghana se kam se we di panifo atem enti ade panifo ye ya accident esi on mo we amunyo ati se bia pani bi beduo no no amri na kwahwe adi mu waku no an se no ma be na mo anga se mo de sa adu enje babu amo se panifo na mu ya matane ne me se ya betu aba mamo na mu gba 2024 obi aboko jam mi mo bi ato abo aseni ha online odi aka nya me nyaduma medase o memu aje o ya jaw ori je ba France na gasa free na gasa free na event ya oba abani ya ba Ghana vote o emizem da se mo akonya se me nche madin akaka me kasafa tia kama kwanta camp asem no eye anweafo na asem ano mo kan emiso pani na asem no be kan wanka ni yi sese yenya ne yedi anweaka ne fa ho eduru bedu na mo se aya kwan ni se enti no yentua bibi kakra ani yepia tie na manso cancer ne se da bi yentua cancer sika ani yesi yepia mamo ana mo ba ho no mo se ma yentua sika emfa mamo emre bia ni wo se kroma ni ka befa kroma jiska scan this is assembly na beji na kroma ni no so fi se kwan ase abebo this is assembly kwa bebo mama ni no mo nya kwan ne mam enye saka bi besi wo kroma ni wo beka se o ji kwan o jiska na adia be e kwan yi eni ntina ma ye jai skana ye pia mo no this is assembly for na aya o mo ba site ho no mo do pa no aba no ye twa kafra inji amutwa ne sai mutua sai
This year, almost 10 cities, now 5 cities. This year, almost 10 cities. Who come back could be now for the whole day? Every day we to 10 cities. Okay. 100, we know, be able to 10 cities, 10 cities, 100 million, you won't be a ha. This is no more. And in prem, you know, Sabi. Number be a Nanyaka, Sabi, money, and ya Namasa, you could do bonnet. Anna, your cramiana, you Okwanya, Yama. As I see you as a Okwanya, Yamba Famia, or Debia, Pibia, a funny, the whole Ghana, Upeka, a year, my Tasepa, Anyaka. Yes, your cousin, and Hunyama Boyd, and yes, Cavita, Nina, the same thing. No, great. And you know, a funny baby say, Udoba, and someone be so much. A funny baby say, a mid driver, Yana, Mikacha, as you and he said, a funny say, a man in your case. I'm a me for so no crap. A cram or the abobo ya, as a sa, I won't be a denko boom, and I'm a chain is any omoyano. And Jim Prempy, a fine say, and yet driver, I will terminate you. Or no, Tiho, a twang, and a fine. In Juba, so just say, Muma Jumana Moyane, dear, some in Prediasa, and who am Rabia Mudiso, in Tinyasa Masha, will say, will be quite. Yes, this so. And they're talking to him, all Cassia, your baby intense down. But that driver be anywhere, your best here, or no Catano, driver, who be anywhere intense down the Miss Feno. That's a media. Oh, canoe. I want to the Amino dream, as I say, Abia Nanya, Abia Nayobi, Ebiquani Pakuan Shada, still been a Jane in some, intend your bet me. The best, Asem baby and crow on the Anuaka. Master Council for not stop forms there, more moon years. Anna, Omukachom, them, Lebian, what a car, but you, Kuma, problem Nina say, Council for AGGCK. Nan commodities, yes, you quina, and Kakromo Foncasa. One was the Canwaje. Who face your quan, almost not in Nijaho. And SSNO into multi patrol drivers in there. Madi Munaso, my dear Fata. Name almost Canako Comusanso. I'm over near here. Medasi Yamisha as Wabachim. Why? You, Miss Medasi. Young Cobium, Ahmawi, Yamokana Mofre. Yes, Abubium 0554 820 910 020 1944 485. Memoir Quaba. Odisha by Frost and Agasa free. Oh, I'm going to Achim down quarters, Asemi the Kaju Media no Abason, Ghana for you. You mean a penny from your boy, and a penny chowne, a Jumapa, and a Sapa, what was a young in Chima's reaction here. The nation will be. After the commercials, Master Man is your damn mind, the bay, and other man. Yet they contract a domain. Potters Bangalore. What you I said, we did the 4 programs on the camp. And maybe another continue and got up a cancer or my friend in Nakasa. 5 years in you will you. Quarters, a quaint take limited, you make you. And to know, you're slim 24, you're slim 24, and above Alexander Kosia Quase. Not bless you, Wabano, on Shana, Damai, that politics, Santana, now, or Damai Bakoswa, Yadasia, who took an old baby do that half an hour. As we are the blue, and go for your guarantee. Of course, we are something for the politics, Santana, maybe I shouldn't Damai. Man Quaza, maybe so assembly. Wadaruma, ye mranti a ye beo. Ususu say, a den I am so you bet my ye. A quambe near fasonium 1 penny for na or da problems, no. Say to him chakra, emra from Kaka. A den ye, a mrantene, den yen shenye. Or the Madame Masadia probably the Mrs. I am Ranteno. You to your kaboom. May I just say you did in Penifolachi, Obama, 1 CD, 2 CD. Not the beer, Obama wanted no quite no. Your name Penifol Fadley, near who said, the Penifol be giving my contract, as the minister, I say no more contract. I say, yes, to me, who's a contract, and why you man, you pay. I don't say, you to me up 1 Penifol. I also done not be, let's say, a crater junction, Anna, a blanket Kuta, 1 Kuta bottle. Bottle what I be. Only not touching. And I'm saying, Massa, no,
What say some of your because I have your bitch. You can't your Kambuma and the Tiamo. Nequasia. Nequasia, I have Bridge or more dam. So, only Diana or yen is a say or yen. I am a worker as a wee harbor. But what to actually? What you have to do have back was honestly back back on the ball and does. But we have the Suban say, yes, said they are not got focus at the country. But as you said, facing attitude now, Sana, since the country that you are considering, yes, I am not telling you, yes, the one by the machine motor, some more is because I got again, Yanoko, 4 years in the snow, and Samba, let's say the machine and a gun, and then I'm Wama, a cocoon into Midase wachira Nyankopon hira papa ye pem so oda eni kotokuma ne bosome ne abu akwa ne achemansa ye die nti ena henkan 93.3 FM yaba memu achi o ye kafra memu achi ya jawo odi shabel frost na ka sefrin odi ye fem ko jiwa afa wa uni abo me abra ko si akwani kwadwo akwa ya na apomba kwa de bi hu wa chemom ye se hono mo wo ba no so wo bo no homodin wo pink FM pa nyame hira o ye hinyave nyame ne yeboafo yanku ye nim yo odi masamba ko no se sa asane kenika na mo ka ho asem isi ni se o mako hu obi le se nka anya onipa ko dia o man no be si ho sa na sa pepepe after two abu di le ka pa se 2008 ton ibeka hu mem ka se baba ya abu kwan 2011-12 sa ana ya beto abe so na se so mo dada yen na odi ade mi hu ni wo kutuku ha ne se odan ne na abu titu ni se ya he sem no na ma yen problem ko menu ya dwen en no na ma yen problem kase pa asa se yenyi bia de nanso ye beto nananom no na wo sia no ka asem na ehu ni sro wo ana ye bisu de ye adwuma afre so kwa aban ni mu a aban ni hu se hia nto de ye adwuma ba na ikotoku ye ni ohin ana wadi ye nim ana abo nso aye bisi basa anu so ye ni ohin kasi ni pi anu so ye ni ohin enti ye ba se empanifo se ye wo esihinfo enti wona wo sa akwanya no de adubia omo fancy hwa na omo ye bia omo nyai senia adom TV aye program bi no na omo ma odanya adwuma na da bia ade ne da no omo fantu nyenya hin omo ntimi nkọ nanim me da ase obani kwadwa akwa men kwansa sabe usimi pani minimum modern ba wo bo aboabo krom ha said you comport hu di hu ni tinipa bebre pe wasam sei me obi am bu pa radio ya memedi ababo yi ikebetuma fa radio so ahyefa abodwa aye benye sika dia ye kroyiye nanso said you kwambo adi fra kai enu aye dua kura wo hin be na edi ani maje aboabo de na edua mpo afa krom na krom ayefe inti I was said you can ye nyina timi ba adwenkrom se etuhie si hinfuo no momma okandifo na onni kroyanim na ye mrante na ye ba no ye nsum sa akonwa no na bebe nyamede yakodui ye mpre bibi mra ye nchi na be ye si yantima nka no kra nche ye mpanifo na no da se na ba ja himfi aboso wonu ko ato wonu a watimi modwa watimi fra meeting na we ni hia wodi na benkuma na nifa anti ni nyina no nti so ni betimi atia odi oya strani mi bia nani ampa yentimi nkoti hen dabi aje se yana nanu ma agrafo ya ampa mo na ye ko nkoto je ntebi na aka ye betimi abotse betumu a ya banda breme beti hin na aje se ho ati akonyam na ni mpani foka nukra eni ntele de se na ye nkoso nsere o mo se o mo dene na ye hu na amwa ye because aboabo kronu enyi ewie papa ye ni hwe ye ni hwe ja yesi ma abo adane face phone ai na kronso se okandifo ni ma o enipa ni ntimi mu akro no sunsun nim adie ye okandifo owura kwadwa akwa ye da ase unso adwe nche no nyame hira o memu achi o papa na pombo ko de boko mbajo France na kasa fi ode sheba achim da de shega na mind you
In fact, Insurance. what you man now eat them say no my is going to no have a purpose. And crowd only yes I know. And a very fast the rock with the rock papa. The upper barrier or dance crowd with a more on that and can the because your chance of big man, why you told me, I'm feeling man, Odi, the help of us are feeling. As we are mountain, who put away down in the water. But the other, but the other, that was the word that we are born with fire, I don't know that having good. The red man who, who put the bottle of water, who could attach the grab, who did that, who took the gun, but yeah, my boy, I'm not me that say. Say I would hear me open remarks before I started this show. Make I say, ye tell ye, Nanaya Safmafo, he is the senior advisor to the president. Odan Kenya Mobos how? Kenya Mobos ha? Namin the Antiacobasano. Kenya Mobosa. Ti contact ababe if obesuma video way their tour. Ah, ye dish a cronkon and the 2 year man panifo. Oh my God, may God help us. Me watch you. Yeah, Joe. Odi. Me your banner sign and I can yana. But say me reaching got a fish abe. Eh, swabe root to me guys me amina na kuya. I said abi. You swabe yet you. But show. Ye kwan nye. Ye kwan. Ekwa ba na nye. Achim sabe ye kwan. Ah, okay. Me road na e basa. Teacher say we free takra say bye back to wenchi. No for kada abawen sabe. That's no for dance so baby to wenchi. Je wan say jadi phone am ko dija. Am for kada. No mo nga sansa for kada man ya man. Me ba cho swabe ehye akwati ase. Mpa try. Na we yakwaka amanfo se ya no ya. Kura yetu diamond, it is the precious mineral. Yetu diamond over 150 years. Na akwa won patam anya anya bro ni baye na yempanifo. Anya bro ni baye. Asa chese mpanifo no munya post asomru afio machi o. Wo bitimi da kwan ba ho ba ko efie nwotwe ni enwe kwan no. So abenja akwati ase. Akwati o mutu dabidie. Anya damo. Damo ni bo dinchin gold meboa. Na yeti damo so etu damo ye krom na kwan de kwa Diamond Town no anya papa anya bro. Anya bro ankasa. Me da so root nyame hira mpanifo ate. Me mo achi o. Me jo so Odi-Ahenkan. Odi sheba bibia boko de. Odi-Ahenkan me ho den papa. Me wa chwa first na ka se free Odi sheba. Odi-Ahenkan we a taxi driver me go ani. Yanku yanim. Odi ya me si anka na kure adwuma a wo bo no e wa o ka so betia ho kakra odi me nye so betimi ana obi so ka so betia ho kakra odi o ntimi ade yakopon ana de wo ebe ma wo nyame ne yebo afo odi me si odan ha ho me ya taxi driver odi odan kro na akoye te se sebi na ntwibrin eminu ana awo keke ati penifo ne ba kuma mu te kru no mu ofe ba odi ba me fa nko fa bangalo be bia MC office bo odi mi nyata me do kwa ahodo holai odi yakopon anyen wa dom na se mi charge o 10 cedi odi ehumo bro be ka sabe go ama 100 Ghana aren't me kana sa odi so me si hansi onu kwa kwesa ya mnya me yonko driver ni ka sa wutomu a bo ya taxi na to me se mbaka wo edi ti anu me woda sko se na me no ka sai ye be ya na me hu se machine bi ejiji gata na no na me se ayaka o ma te se mpenifo na ba he ne odi eja ho sem ete yem de same ho sabe ete mpenifo no mo boda o mo dem ko na ya na o mo sha na so mo pia bonten odi o mo ba o mo fa din etimi si wo no mo fo tax eya for mo nya round e mo mbehu because e bia de ye ka no e bia na ye de ye ka beto mo do mo hu ne sa because o mo ka no so so e na tinted na tu bia aspect so 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 mo ete o se tinted o sa so se aspect o be de hu se photo to the hu eto mo ntuna kem ni ye euro ye glass be ye euro ye glass ba pom a ye condition ni ye kem ye na ye hu ade ese no mo te private car ni mo te tinted card ni eto mo den no de tan odi ni nkan na daw
Mrs. So before drop your door call Mangala Honto. Odi, so you be able to seek a breaker car and your son with Obeka. And see a Uber Tobin at I just do to. I say T, who the good of hotels is Tower Bamming. Never understand. Like a person because of a drop your Bangalo crowd, so through a residential area. But I had a Bangalo Mumolodi. Time crap. Oh, bet me the chippings to credit your woman anymore. To the bay to me a fasten. What do you think? Why and yes, last week, I can't. Yeah, car, can do just a 1 to 2 car. How do we go to the chef? The year can a yampa and I say yampa. Because I had to make it a year bomb with you. But who did you? Yammy had no question now car. If you didn't question, I can cancel question. But the mayor can only do this a wild boss and your mother. Uni problem. I don't think you are quite near by Chino. Mima Quaho. Nadia may can sell. Yampan for your bed tackrom. Omupo eba. I don't come with Benny of Krumha. I was here tackrom because. How? Now, what somebody say? Acquire. Ubanam so dia board down enye na board down so akwani nyina so nsa anye obi what's a taxi there ye juma o mantem no correct that is why you come fine na ye mantem ya asa wa han keme ho o be sa ho no be mu sa ho we dey o fine that o bedroom ya boto that o be di we e wo that o be kwate yale e wo bedroom ene ne yetim wo da na unim ade ba ko a e ma wrehu a medwen ho etimi hye me pa ne say men kan fe mu school bia ne mu ase. But your community media Odan Secondary School is the biggest secondary school meboa. Na ka kwan pa ya mai enam so ade ko Odan school. School ade be kwame nkoma na wasi. Chese ye mpanifu aba kire de on. Wo dwom ho a on. Go and see. Kwaka ka kwan ya nam so. So we change second, so we change third, so we change first. Just 5 minutes. Ebechano, who wait me the bed 35 to 45 minutes accord dance school. How? Oh yeah, the Baba Boa. Yababa Muna move on Pabon Tayachi, Yamini Abuafo. Amen. To me, Biara, free and coupon, many a woozy, Amen. That's your. We said the youth of Achim Odan Bangalo have started fixing their community. Thanks to Ahenkan FM for speaking for us. My name is Shadrach Apia, youth leader of Odan Bangalo. Mo Shadrach, Maya the papa. Hello, Memoache. Hello. Memoache or Disheva? Yeah. Open your frost and I can say free. Odana na kofi Ghana might you. Wadana na kofi kafra credit asa. Yeah. Memwachi o. Orisha ba bibia boko dia frost na ka safre. Di wa oni akwala MP3. I was a driver. Me da sio MP anko. Odi. Wa be de nyame shira. Eto nkan so say ache. Odi, mama nko ma se so. Mitie wa. One say big one that car say this is a bungalow. Bungalow home na swimming pool. They come signal. A home swimming pool and then answer. That's a me for watch na obi fa me drop here can send you. Odi, me de car no confirm me fine ni nyina bu. I'm a to for 1.5 the ball castle. I'm paying for Gubangal Hono. 777 to me for a Jimuno, or 1 year who. How much is VAT? No more red grass, no more stars black, no. On who she no name. That's here now, it can't get to us any your moves there. Yeah, who knew for Sophia. Melody. Yamin Xiao said, Odi-Ahenkan about that. Yan animal mobile no more higher Katasum also. No crana on Colana Canada. Yami best round. Yamin Xiao cry and theatre. Uncle dance to our home.
Odi, be 1 hour 30 minutes na we do dance school. Why? Why? 1 hour 30 minutes. And before bebre so dance school ko yo. Ah, bebre ko dance secondary school. Odi, me say omo nyi ntime mfo na aba no ho. O ma ta sisi ano omo nyi mpemfo ne de. Sisi be o say G8 ina omo to de man kwala no ina omo tetim. Enti ye nkasa na ye down form ne de ye ya omo say up that will be more. Now 2024 started that there. Yes, you that tackle what to say. Ye nyina be gina bi. Ye nyina be gina bi. Ye nyina ye be gina. Obi a de ni nua be gina. Oh, Gafra. Ozo ati akabo MP3. Oze a swimming pool. Memo achi o. Orisha ba memo achi. Ona la izuato. Hello memo achi. Memo achi o. Agwazi bo asampo e de na kam. Odi ya kam ni say. Odi ya ba ya empty alaganda akosiapa. Yes, so mama ma ya ba na adwa no odi ga ba ya bi ewu ni say ni bua afede wa yi abokolo. Yes, so je wa bi de kwese ya. Yes, e wo mi so adi ni nyina na o pa ta ko. That's so on so na na mo. MIA no da lentumbo no da you know ya bi ewura ni mu o da man so bi ya o ye nyina ya wura atemu eji no nya da ma na onya no enti akra no onye duma mai na residential area wodi ya very residential area no na MPP kan no MPP swimming pool maybe American epo pa wodi utoma o ka ba mem ya sra mi abra Mirase wudi ache kwa wanu bepa wudi ache wanu bepa minu awala nyo ewa kwetia ose Ghana as 50 trees were planted, they cut them down and cleared those places for putting containers and other purposes. What is the guarantee that a similar thing won't happen in future? Let us get serious in this country. You know you are doing Ghana, you do any atwagu. Memo akwa babiom. Abozege. Udemba akupe. Na de manyaji pa se metro nkaminu so. Memo ye pa. Dr. Baba Zamu master planner jina Kintampo. Oh no ha minua. Abu ajuma pa yanko ponsho na ajuma pa na ajuma dia obo magana manina. Obo ajuma we die ya ba so bode na me de mo next time ne ba nsam no be kaja ogum because asa minua no mo ba no ma kan sam no bebre nti enche na me mo na radio so awati yan bompa ese yan popo be shira so na wanu faso so bia na Ghana kwa di so faso. Medase. All the way from Kintampo, live from Facebook. And also afraid Eddie Abani Yada Massive Papa. Memoachi o. Hello. Memoachi audition. Oh, yeah, no, Minia. Papa ne first ka safri audition ba. So Minia, the dia de Francis Ahemfra. Ba chona ka safri. Spider-Man. The former student of Atipa Senior High School. Odi-Ahenkan. Where the classmate. Papa was now and na me madam. Eti e me tese me no e be ka se na arofa we na me hira o na me na hira o ene ejuma pa we ya magana ma ene ya se me nyina o ka me kakra de me pa cho me ba cho me ka pa Spider-Man yeah ampa very good na me hira pa ni ejuma pa na me o na me so ama kese ni hu ja me kakra ana pe na me hira pa mu ji na kakra me ka se me bo contract o ye atiase should go to a county road, Ogusho, or Yen, come. But the Mokan and the Papa, you pay for the fact, the cat is doing here, I have never been bedroom as a winter, every answer by there. Yeah, your dog, any I would say, I bind that you. Now you're here about it, never know me by so off. The better come now lie, off air. And one friend off me point one friend lie, it be my wife. Aye. Did I say? What can be Makaupa. Hello, me watching.
Edio. On can grab a car by force. Me watch you. Hello. What is your watch? Yeah, Nana go view a humanity go a cafra. Bajo you too. You do me not on a normal or down in Pata and Yaji. Then here, Domoka, I think that's Bangaloo. Let me then contract was and a minimum dear. Was ever what a stop on. You was almost year, better or my die. Papa Presby, a year or that, Pudumabua, Presby on the master deco. And then some years I don't think your mother answered that die. And send no more down or down. You ain't kaboom. And only a seminar, cause me no, me, so baby, you sharp and maybe. As much as I can say, or down or any boy and a man's son, it's been here 22 years in the or say a man's son, according to the main veteran. So I think who to me the demand and come with the BDR. I think they be in country because performance never had here. I think when you were uncle, I think when you were there, performance in your uncle. Now, then yeah, no, cause they just in your years of best was they be stone, and guess that. Thank you to swing and move baby. When you share cause almost according to Penino. I don't catch them, no. You can't go in there for 2 4. So, and you know, I didn't catch her, and you must wait in the car, and go down, and my paper. And I say, yeah, they are from the idea you go so aye. Ya famu de de aguso aye sabe ya kwa nkra nyame hu ye mobile ya ntakọ ya ni ene ya timi du ya bedu ya kroma ya de dwendwen ye mahu me aminu apena Alexander Kwasi akwa eno besi hospital na mpanifo na 2 mini wo nsam na wo mbeka ye nyina bom ni abesom wo no o ma nwom se ena wo ka no eno anu wa ka no fuani ko echebi fa wani ko suo ko echebi na bra wo beta wanum odan invio so pa kromat mabozo ye ka o mse wudi o hiatem mudi me ade a mintimi nya radio so o me radio akwanto o me start o radio biak kopie mo Solid FM nyame de maba Peace FM a nyame o me moba me ne me yire ne me ma ya be sha hinkef mase wo ababu krodium ade a mintimi nya se metra radio so a depenia tem raw naked insult. No, I can't do that. Now for a niko suyi fakore chebi ani npotem na fa beto to down. Ye the abra about to obi abobra pa mewa what was to ayi we attention me ni moti ayepe we ni moti ayepa wo en kaboma wo chebiri ni potem nti kokore ya guba bi asphalt kwa ben ewura di yakopon wo do ka na so wo ntika ni sun yenya chemfo yenya gana fo na he de atia kam se kadon ene etia ene atefa frimpa manso atefa ene wo hibroni wo hintuntum wei yaziti we ho a empunto obi antimi ma enka dan anye bia radio station be enum wo yepomu ha ye betimi kan bom aye dede ahyefa kese be twedom de aba mante benya bibia ye abandwe be ba na ye num radio vu ekura sabe obu wakwa na wo kwaka sema no osuru ba bebo no kura pies menka ye mom de ene obo amememra nte mom de agira okodi pani bi atem ene meyi wadi na so mo de nukodie ne ene de ye adwane de me bom abaso so muni atem no me bom abaso because radio is meant for development and your time a development that be ameka me Alexander Kwasi akwa were one of my mentors when it comes to business. He's a businessman, very great entrepreneur. And anytime he did me make you to alternative for my humati bribia. So I the anya mekan direct ewa. Because me pesa Kwasi or succeed. Na Kwasi so ba succeed. Me pesa wotimi e succeed. Na eye ni onyam shade man ye mrante ne say ye kwata Kwasi akwa echi no wabo adwuma. Na so yeso mo adwuma nso a eja ne be hye no. Akwasi mbo na that's also yale. Me fa afre fo mienu pe me fa biem na yakoti sports. Na sports on be ba on. Me mu ache. Hello. Ama bo mbe jide. Me mu ache o. Hello Odi. Orisha by friends ara ka se free. Ya me Bossman.
Bossman. Because if we are too more than higher. Mo. Bossman, Ghana for you. Odi Yamin Sound with my pa, oh yes. Now, make how can see a pa, Sabi, you do all what is secret. Make answer Odi-Ahenkan Uko, maybe 2 Abu. And I will feel Abu call in kind. And I will get me over one Abu. It is a go, and I miss my Tiana Papa Abu Abata. Sabi, maybe how nigh a dime high, or more to 2 more dance so do. Odi, yeah, blow. A whole while, Okuma, yeah, black. It is Madame Kumsing, Victoria Adu, any honorable Akwasi Aqua. And no Munkasa, not a diner, almost 2 moon, almost to Sokakama. Now, my 4 Okumano, yeah, black. And I say, I'm part in all what a chichukuru. Last call. Memoir you. Hello. Mo Gumidasi. Memoir you. Papa. Apo man. Creature who am born also a frost or the sheba. Nyamia dom or the sheba. Your friend Antelete. 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 You, but you eat your Antelete. Yeah, school time. Also at that. Mamma, I'll be dinner one hour when your baby corner. But I mean, I didn't air Yapan, dear. And yet, here as any bungalow. Photos be our this in the one and the car on sofa. And so we're putting near Gusu. Papa and ye. And yet, Yapan Sem. Anna too. Ahensem or da Abuabu any asane. Ahensem no. Ahensem no. In Tayi. Yen a Kubaku. I see a tree home. Yeke in Kabum. Na me dia me dwen ho me nim se sunsun boni bi na abata pom house so den yo first asane afahye pa bosompra yam festival meboa oh wan sama dem wa nkobi masa na nipa ba begu asane no enwuma ye beto de otonsa nkosua banche oh awurade mpanifo ani afira Yesu Kristo nana ti business pa ne ya kele ne sa no so say akomuniko akantwa ho wahi mwanu wa wipike na gu plastic cheso oh nyaminka ho so aboaye aboabo medamase munyina mo ka ho bi weekend bi amiti program no Friday bi amiti medase ahinu pro itie abrempa na motu mo medamase ani itie igusu aye medamase yedabase mo ajefo de afrafo nyina besi wa ha de mesra odaman kotokuman bosome man ne achemansa ne say Ahenkan fam yentuye ho Paul amantem echi edikanfo wo adwatonde bia paso ogbo ho dawura wo hwe the kind of service ayede ma enro na miti abrempon anamuntu that is big up to you my big boy adwempa adwen gwagwa ni mse fe na adwen akwana adwemu do ankaza fantastic na mitie college no obi se radio aba mo nwum kwa akekeo mo content mo radio programs na ye ebia na wuti Ahenkan for the first time but time me de Ahenkan from ba ya me ni mitimi from sports to news to programs to technical department to management to kura afidie simu no me butani say ye di radio no ebese san ye thinking ne ye community ne dia primpunto na yankopon nkasa so ne hu wama me mnante a wo muti manu so ade hu na se talk of oboba on the morning show, talk of my right hand man Kwakwanim Kusibuadu, talk of Joshua Jenibuaten, DJ Nelson and Akolomiao, the great man himself, general manager Apuzo AK Numpe so we team na nya media dom ye no sabe yan kire so bia sa nanso wohwa adwuma mnante yi ba ye wo kono at heart tinana no yesremo kamu betima yiso Ahenkan FM Ofie FM Biak FM Achimansa FM Bosome FM edi aton daman amawiase he ahimfu bi kura pedawura ba wo munya ba bi mpo makokon masem
enso ye bie ya point to hwe bia nse tank man kontafo yi camp fo yi ombe come system DC ye ne de afi nso a wo se ombe ya nse na afia ko na wie ye sa ne chekere man na mu de ye kakwa na na za kwa ba so obobotu awurade nyankopon wo fa no hudi papa na ga je to na yekuta na yerikum nserewa he aposifo bakrom ha obi aye na famu de owura amoako sopetana amoako obi aye na famu de na yen adesie na kroni ye dia no anwe ne se na nka babo ha afasha nke beku kura bakrom ano kanipa ya mbehwom me kai me bia me be food bazaar me be cooking competition ababu kure dane butui pesenya komu bai ya sapom kure dane butui enkola bi kwa kwose stage ase ebui akwan think come here to the Odi-Ahenkan stage na pampam te hen ahemfu efie chichiri benche bai inti sa nyuma ye ntimi nsuan se ya twema so na che ye kuro no bo afei die ye nya ya adwenkro odi sie wei ene ye se onye hene no mfu Odi-Ahenkan mu kwadwada akwa mu akwantufuo ni ade na ye nyina ye mfie nyansa ne ahode ne nyansa emepeja kuri mo mpa ne sa obekona odasani se oyo hina ohwani nkosua ohwani nkosua ma ana kwambo adi kan no tetene na ne kasa kwa ni pani di asema wodi fo asesa so wanye the right na koda bia mu ya nhye nkola nkura so mu ni atem but mu tu vi se obi betima bodawro krom ha pa so oyo hia obi beko hwan ba hwan beko enso fese oh my god akomko atuntwa ho me ka me nya kwakwa akwa me yode hye me aboabo akonwa me nana boagya nkoma no ya chima boabo he ne ka akire ba ko me maame akua afra koma ne studio na meti me ntan boabo na me ntan oda me ntan sane nyame aduma copy the biggest radio station in Ghana nyame aduma rakwa nyame zo me mobo manu duru dwoma afan meti afon sa no o mampani mu abodwa yetimi fe no makoye MC bien pato asa ti de medi mani ehu no ne de medi maso ate no yebetimi de bia ba yanki ye de tete asa komo ekwan keke na wo obi onu otu mampanifo Ghana ha na se wo kwan nya wo ba ka cho Odi-Ahenkan na me de na medmaga me na me kana me komi fix the country, fix your mind. So why am I when you anyi unchia? Ana mi ne ba ko ho ne ka me yo ho won kran. Me free kran. Me yo ho me yire pe anu odom nti. Wa be fira bo abo by force. Such nchina me be me free nso be free. Me yire nso yo nhwani mu. Ara be fira bo abo. Is that abo for you? Ma reverend kwan nso. Nya ze me pon me na reverend kwan nye ready. Me nkwan nso. Me yire nkwan so de. Oh my God. Send who of it. About who of it, but I don't quite it. Say that. Joshua Yada, my mount. Go him, Unyabinum. Also, while in a Yakoma. No, we said the depression tea. Gagoo! I will come kaka. Mess about of and the program baby, remember. About check. Now, we had our sports way. We'll go back to Let's go back, guy. The great Opokuware. The great Odi-Ahenkan Kwame Yeboah. Million to say. Odi, nyame adumo nyame bibia akobo yi. Share ya che. Onso ba ya che. Seja amani enti no unemu nuda. Minuda. Na mo head of sports way. Nyame aduma ne the Blasters of Ghana. Yeah. Ene the Elephant of La Côte d'Ivoire. Onum se afenu mie no countries mienu yi. Bano aye anyankofa iwa agukense momonka because in the history of 1993 La Côte d'Ivoire for Ghana for to the extent no mene kotoko asek ni musa ne kotoko bo Ghana hama kotoko ko sha asek ma Ivory Coast for no na so se mo buy no Ghana for ni bia boom intema Ivory Coast for no wo Abidjan for no so che Ghana for no ebri mo ma in the year 94 no Ombebo peace march Emma anyankofa ebeda Ghana ne Ivory Coast ntem onum say 1992 Ivory Coast for ya na ama Ghana
yɛntimi enye African Cup of Nation adenti 2015 ɛkɔ penalties o se omno ma me anya do omo yɛ omne Ghana call finance ndenga so mo ma yɛ omo ho de no mo mbo che omo de bro Ghana for o ga so ma me anya so mo yɛ bibi surunku bi omo hyɛ yɛn abedi ayu pele we nya game bi amo satam na enyu bi twanati ko mo de tibenchi ho Odi ni mbo mu rough ayana angofo ti a omo se odi news nkwaro no mu kan odi e ba no ball ne dia obama sisi a odi ana wo kan kosi se o head of sports e wo he owo Cape Coast just the comment to be 5 o'clock yeah the comment to be free Cape Coast diaba the Blasters of Ghana yes, under the leadership of CK Akono na Akono hu ni say di yemfa ni sa de wa no ade ni biem di sesi a Ghana ha de ohwe coaches ya the likes of Marcel Didi Dramani Mone David Duncan Mone Maso Krodo na I say CK na I say nimdie in coaching I say was local class so I say na ko sapon mu na ho unse odi coach Jay Sapon we say nei oba ye wa techniques in coaching unse Jay Sapon mo style of coaching I say modern one dey CK mu ni crowd CK mu ni CK is want me nka hu odi e plan ko anu wato ene meka say say Ghana na kwa say ye passem surasem say Blasters kura kwalapi oye kura matise simpenifo file place ni bi market na kumem no mpe odi okoka na adwuma bebo no masa munya asasem no ka munya asasem no ka enti me ne muti hei a ye bu Odi-Ahenkan ebe pejei na wo ya de pa na adwuma no ye mediant na sebe me betwe asa odi Ghana for ye wo bi suban ni ye wo bia ne we say ne style of player odinam obi wo ha se bi wo kana sema so koka bi a kire panina wo so koka bi kire panina ye be yi nadi obi so ha ono no obekọ onu so ka na panini fa ebetimi aboa nti obi a ne nisu by sika akono de onka ifie kakra ono nyo no kwa pa kwasi Fabians under 23 odi call Japan ye kwaji 10 onu si a collapse no enyo no free players no na za wunya coach we malam yes odi na say na we coach na one free team na one me free team ma kwaji 10 le dia ba enu ti na dan no se na ye debate na o comment wom na ye ka we say abrofo ne abibifo no hwan betimi aboa Ghana me yetimi age cap no na o ka se bia ye mfa bibu but odi no kramu pa de ye bibifo coach ye wo Ghana sisi ya de obi no betimi ne Ghana age cap because the sense ye kwa enwom no free players no cap ni ebetimi age ko bro ni bia nye cap maeda yes and they all can meet us bro ni bia nye cap maeda o say o hwe CK Jamfinima o mo na free players mo intikacha wo coach si say wo mo ye lazy people that's all wo ma dwumo ha nkasa wo ma dwemu ha minim de ntia bibini abu ni ho abomfia me Kwame Yeboah mimi ho abomfia da bro ni wan se mi hwim ebia o semi technology me so me senifie nyansa so ana wi so ntimi nya bibia so obi timi ye console na so mutimi de ma dwun bia dwuma ye nyina Yeboah but the dem pese wo ha ene Kwame Ban National Sports Authority na obi wuro mu fia ha ye ne won komo twetwe bi pante na oba studio ha live ntim pese wo National Sports Stadium National Sports Authority de no mu ye enti dem pese wo wa bi na de Kumasi Sports Stadium ne Aka Sports de no mu ye ye nsi as points wo ma nansai asai tell them the truth enti na obeba ha bi ntim pese nke na won so ba ha bi ye ofia 24/7 yes enti na ene ona bo Kwame Ban ofia ha enti ni bebe live interview enya Asem kito that's all enti ejefo manusi pre na eze memrante no eba aha de pani bia ni ha o ye ba radio so a ye nyina ye presenters ya be director one director otadai o fa fidelu ko singa na nkwa kwata so ni ba bia gba amen kan jam re do for Helena na ya cha Odi-Ahenkan Kwame Yeboah say baby I love you azuma ya me show zuma o ya me show say me tuja dodo me tuja say me sorry so Kofi Ajiri atwem jaha ababo sitwa wa mini pass of Bergman akwa wa talented obetma ma news onu timi nyankuku duro na ndi kwa kukum Africas abata odiata tata odiata wata poi wata da tata wata sadia me ya despite mu no saa no me ya mintiwe bracket utimi nyobi ahu show produced by kwa nim kusi buadum remember me wi amutam kakra mu venture me emu nta hu me ba so abeke je akrago DJ for my show has been who DJ Nelson Black Nelson
Kwame Asante took us to social media handle Facebook. Technician on duty, Billy. On official note, Ziggy B was a former staff of Ahenkan 93.3 FM. What in the Nyansan in Nim dear Ababoy fine, Ababe ne dear Kama. And nay, Ziggy B enka Ahenkan FM who ebiem. Ahenkan FM technical department in embodiment na Ziggy B on care who beam or joining another radio station. Also Ekotwana Braboswa. So our new head of technical department, friend the great Billy, or no, and Abba Ababisi name. Sports for the team no Manyalande. Today I can pay jamu. And my shade you also a boy. Timmy consuming qua, me pana member, me never around sa. A Timmy Pop war my Jacoya. And yeah, period. That's sports stadium at Dawan Unisia, never playing the betty. A year Timmy. Na de kadawasa bia nyawe National Sports Council for kufuo babesi asipondima Ghana adan kwae Ghana panfo abo wo de adwuma so bisa no oda no otonko na minimi say National Sports Council for no mabane dia ene afa ne jana ya be so ankasa because mama oda atonsuom obia tiada wo bia platform bia be was oda senior citizens Dabia ni abusa MP uyeden de bene busa MC uyeden mi busa sa sampanfo no so mo yeden sampanfo ni mo platform so no mo so mo yeden you can do something for your community akwanya ayeye gota timi mfa eyi excavator asede ndien payloader enkolevo kwan so ena mo yeden mo mran kan mehwe mi ba bia metimi nkantumi ho mi na mi yi kwa da wo nyina de tum to top post at this to like bon any boy da wo bewu woti ba bia jawdin to ho odam panifo bi de wo man nam ye kokomiti so ba ye panifo say cham enso mu twoma ni ho machi min kama nuntum mi for now p me suma konya kase no me da se ho me di mwasi sponsor for mo nyina man twa so bia maka de enka Ahenkan Sports No,